Dobrodošli u kineski crtani podcast epizoda 2. Pričamo i dalje o istim sranjima. Tema broj 1, Jujutsu Kaisen. Ko želi da otvori ovu jako elokventnu tematiku, braćo moja? Aj, prepustit ćemo Nemanju, on je sad završio sezonu 1. Može. Ajde, Sezonu 1 i film sam zapravo isto gledao, kako se zove, nisam gledao ništa od ovih sezona proteklih specijalno, gledao sam možda Jojo i još po nešto, ali ovako nisam gledao baš ništa od novih sezona. I mogu reći, prvi utisak o Jujutsu Kaisenu, makar prve sezone, kako se zove, Naruto vibe-ovi buraz. Znači Naruto od početka do kraja, brate mili. Počnemo od toga da on ima u sebi, znači, zabranjeno stvorenje koje je ultra jako, razumeš, to i Naruto ima onako. Inner Demon Trope. Da, taj Inner Demon Trope, pored toga kako se zove, koliko ja vidim on ima nikakav character development tokom prve sezone, što ja mogu zaključiti da on onaj sleeper build koji će da se aktivira kad se Sukuna aktivira, verovatno. Sada znaš kako... Sleeper build, brat. Pa zato kako da nazovem to buraz, razumeš, on je tu, njegova ličnost je tu, mislim, to govorim zato što, kako se zove onaj lik iz filma koji se pojavljuje kao glavni lik, sad sam mu zaboravio ime skroz. Yuta. To imao Yuta. Brate, Yuta je za sad ti nešto imao više character developmenta nego Yuji za celu sezonu, da se razumemo. Što meni ne smeta opet što kažem, jer je i Tadar je onako sleeper build, bukvalno, on je stvoren on će se razvio kad se Sukuna razvija zapravo, razumeš, to je moje mišljenje sada, nisam još gledao drugu sezonu da bi mogao da kažem, da potvrdim da je 100% tako. Pored toga, Geto, buraz, on je onako kliše anime villain, hoću da očistim svet, brate, manite mi tih sranja, znači makar što se do sada pokazalo, bukvalno ne mogu to da stvarim. Sada, što sumnjam da se desilo da on stvarno postoji isto krsi, da je tu nešto se promenilo njegovo mišljenje. Nadam se da mu se promenio razlog zašto je zao, ako nije, bukvalno će dobiti mnogo manju ocenu. Jer sam položio neke nade. Ja mislim da Geto ima lijep switch up u svom personalu, pošto ja mislim da to sve objasni, ali tako u drugoj sezoni kad imao je onaj hidden inventory arc, kad on davio, tako da Geto ima lijep development i vidi se njegov breaking point, lijepo je prikazan, nije ništa bilo glupo, baš je prikazana razlika između njega i Satoru Gođe koji je giga chat što sve sjebava i kako pada polako u depresiju jer skonta Čamuga je too strong, koja je poenta života, ima tu još neki sranja, to će sve biti u drugoj sezoni, neću da spojlam. Ali da, Naruto vibe-ovi teški, samo što ja mislim da Jujutsu Kaisen... Šta? Straightforward priča, ja sam nekako od Jujutsu Kaisena očekivao više jer kao, Gege stvarno jako dobro uvodi nove karaktere i odlične dizajnove pravi, ali nekako sve više kao da očekujem nešto što će doći, ali na kraju ništa neočekivano, I guess. I ovi zadnji chapteri što izlaze, mislim, ne znam šta će izaći iz ovog svega, ali ne treba sad spojlovati. Nemanja, ali tebi smetaju spoileri? Pa, iskreno ne smetaju mi, ali generalno ocenit će moje mišljenje, ali pre toga ajde da kažem par stvari onda. Naprimjer, na kraju filma se prikazuje, što su neki očigledni znaci, što opet je bilo kada navodno ubije Geto na kraju zato što čuje se zvuk ubistva i tako dalje i kao dolazi i kaže bolji si od mene u svemu, ali Wu kaže isto, kaže Gođu da je bezosjećajan naspram njega jer kako se zove, pustio bi Yutu da možda umre ili šta god da se desi zato što je dopustio ovima da umre da se aktivira to u njemu, mislim to je njegovo obrazloženje bilo svega toga na kraju. Tako da generalno imam i smisla da će da ide druga sezona, nisam 100% siguran, ali ne očekujem da će da budem oduševljen iskreno. Meni je druga sezona ima tipa 3 character developmenta, Brook tvrda, Brooku puno ludi, akcijskih scena, samo što mapa developeri su jadni izginuli, developer animator izginuli dok su to sve radili, ima najgoriji schedule ikad, ali jebi ga, druga sezona je doslovno masovni pokolj koji konstantno ide samo iz jednog fajta u drugi, samo se redaju fajtovi, jako bitni fajtovi i par njih je bilo jako underwhelming jer jebi ga ljudi su imali schedule 5 sekundi da naprave 34 fajta. Mislim, ovo dolazi u kako gledati Monogatari seriju jer ide Jujutsu Kaisen timeline je u stvari sezona 2 prva polovina, film 0, sezona 1, sezona 2 druga polovina.
ako ćeš hronološki da gledaš, bukvalno. Da, to je legit. Ja nisam ni United čitao Jujutsu radio. Kaisen 0, nisam ni fucking gledao film. Znam otprilike šta se događa, ali to... Nisi gledao film, Ne. ali film je stvarno vrijedi, mislim stvarno je dobar film. Znam da je Bruku dobar, samo doslovno nisam imao s kim, nisam imao kad. I onda, ne dam se sam gledat, to baš volim s nekim gledat komentarsati, ono, jeb ga nisam uvećao vremenom. Ali za svoje vrijeme ja mislim da je to revolucija u animeu svakako što se tiče animacije. Mislim kao, sad kad se gleda, mislim već je druga sezona, u nekim dijelovima bolje scene ima i bolje animacije i više frameova su bacili. Ali sad ti to bi komentarisao, možda sezona je počela eto prvih 10 epizoda, možda i pretjerujem, ali su stvarno nagasirani, ja ne znam. Toliko sam očekivao sezone i eto šta se desi na kraju s timom čitavim. Šteta, ali da li je i vrijedilo na kraju nisam siguran. Pa, Dobro spojluju, mislim ono lakše je da se kaže. A ne, znaš kako, brate, ono. ne se šta spojlovati je samo tuče. Ono, tuče nećemo treći ko je, brate, uzeo, a legit su ono fajtovi. Ali nekako i manga je imala bolji pacing. Ja imam osjećaj. O, ja ne znam kakav pacing ima jer već dugo čitam i meni je svaki chapter sam budem iznerviran jer GG izbaci ono Hikaru kako on funkcioniše domain i ja padnem u komu. I onda, ne znam, sljedeća 3 chaptera ništa kontam. Ko to gaši, buraz? Ko Hunter x chapter? Čovjek ima walkie explanation kako mu funkcioniše, buraz, onaj, krst tehnik, men poslije... Kako da ja skontam šta znaš? Hunter. Ali tu je progresija u Jujutsu Kaisen, nije progresija likova, nego progresija curse tehnik. Imaš Infinite Void, dobro lik, bukvalno ono. Infinity, Time Loop, sve super u redu, nema šta. Cursed Spirit, sve super, nema šta. Chimera Shadow Garden, sve super. Lik ima čitav gambling sistem Japana u svojoj krvi i koristi ga za dobro. Ovaj lik je legalni sistem specifično Japana, Fukushima Rei. Ja sam sjebao fucking kamer. Ovo je stvarno bolji uvod. Da. Vodim te nasud, domain expansion. Da, mislim da je ono GG rekao samo u fazonu, ja mogu biti level ovoga Togašija i Hunter x Hunterovog sistema i kao ono, ok tebra, ali nismo ništa slično imao tome i ti s nama iskurca izvuko presjebane sisteme. Jer ja Jujutsu Kaisen ono, dobar paneling, dobar movement, kinetički udarci, brate, fajtove osjetiš i samo odjednom Z teksta kako Pochingo Machine radi. Bro, nije da gledam ono PewDiePie video u Japanu kockanja, odjebi bog te jebo, daj tu. Prije toga imaš Boogie Woogie. Zamijeni mjesto. Mislim dobro, to nije domain expansion, to je curse technique, ali svejedno. Čiji je Boogie Woogie, ne mogu sad sjetiti. Todo. Klepanje ono. Da. Todo mi nismo ni vidjeli domain expansion. Mi toliko stvari nismo nikad ni vidjeli. Kontate, ono došla je... spoiler alert broj, ne znam nija fucking koji. Dobila je uglavnom, nebitno, neka riba je dobila power up, svi znamo koja je riba. I ona ništa ne radi već 30.000 chaptera. A koliko sam skontao, ona je jako jaka. Ne kontam, brate, ja ništa ne razumijem. A vidjeli smo čitav Zenin klan je eliminisala, mislim ono... Da. Ali žao mi je, takav introduction karaktera i okej, kao stoji sa strane, kao ni... Pa ja kontam zato što je... Po svim standardima njen ark je završen, osim zato što nije ništa radila u main story, ali njen ark je završen, ona je imala... Pa šta onda kao, ajde napravit ćemo ekstra dobar introduction i kao tu se završiti, da to je to. To je problem zato što je GG već u endgame sa pričom, a ima... Da li je ovo zapravo endgame, ja nisam to popratio. Pa ne znam, ali liči kao da jest. Lik je rekao na Twitter da nema pojma gdje ide priča, ja sam izričito kad sam to vidio. Ja sam doslovno izričito, lik doslovno pisao ja nemam pojma šta se dešava. Rekao, brate, ni mi nemamo pojma, kako misliš ti nemaš pojma, brate? A mislim imaš 35 karaktera i svakome navodno trebaš dat moment, bukvalno imaju 3 panela, ajmo dalje sljedeći lik, ovo je samo Rolodex, sad idemo... Treba eliminisati svi 30 likova. I kako se najlakše riješiti tog zapetljanog plota tako što ubaciš Sukunu koji je jak protiv njih sviju i eto, to je simple matematika. Ja mislim da ono GG davno rekao da hoće Bruku brže da završi mangu, ali svi su rekli jedna najprodavaniji mangi nemo što raditi retarde i lik je napravio cooling arc da traje bespotrebno dugo, imao smo bespotrebno masu ljudi što ništa nisu buraz doprinjali nikakav character develop, samo evo još 9 fightova, uživajte brate. I sad ono čitav final battle arc,
Ok, Comedy Battle, buraz, Kenjakua i onog lika. Onaj Comedy Battle je meni bilo najjača stvar ikad. Ono je legit. To je Refreshment. najbolji fight. Da, Najbolji fight, bukvalno. ono rijetko koji imam gaka može u Battle mangi gdje se baš ono kolju i umiru ljudi u basti, buraz, Comedy Battle sa villanom koji je ono bruku, ono Aizen type of shit, razumiješ? I da to radi. Ja sam rekao, GG, ti stvarno si tata, i onda poslije toga samo niš ne kontam opet. Konfuzija gang, samo ono, uzme lik šaraf i gura ti u glavu. I kao, evo ti još jedan fight, evo ti random backstory. Zašto, niješ više da spoilujem, mada svi sve znaju, niješ ništa spoilujem, uglavnom jedan lik što je poginuo i onda poslije još trojica, kako je sve objašnjeno, bilo je toliko messy i all over the place. Mislim da lik ne zna više šta da uradi, ono, ne znam. Ali to se dešava sa bete bilo kojim shonenom, zato što batao to da ne mogu se razodluči šta će da, kako će da im se prognozira, kako će da im progresuje glavni lik. Onda koriste dodatne likove za neku dubinu da dodaju i taj lik se samo stavi sa strane i zaboravi sa ala Sakura stila, razumeš? Sakura dobije neke moći da nestane i postane nebitna opet, mislim. Sakura je dobila, brate, odličan ono karakter moment kad se tukla sa Sasorijem. To je bio jedini. Ali šta je pored toga bilo? Da, legit, posle toga stvarno nije bilo, da jebote. Sakura je dobila najbolji development u Borutu. Ona je jedini lik koji je ispoštovan u Borutu od ti OG likova, što je najironičnija stvar od tog svega, ali ono jebi ga. Da, to je stvarno fucking sjebano. Ne znam, da, dobro si rekao, Yuji je stvarno buraz Brook sideline u čitavoj svojoj priči. Tako da, ono, ne znam. Yuji će poslije ove sezone, ova sezona je setupana, pogotovo mapa kako je animirala, kao da je Yuji glavni lik. Yuji apsolutno nije glavni lik. Lik će poslije ove sezone da nestane. Da, legit. Njega u trećoj sezoni nema. Ne, ali to je to sam i osjetio. Dok sam čitao, osjetio sam u prvoj sezoni bete, on nema character development i onda znaš ono, nadam se da će u drugoj sezoni da ima, pošto meni je logično, znaš ono kao, ja kažem mu demonski entitet u sebi, ja ne znam kako drugačije nazove, The Beast, razumeš ono, ima demon trope, brate. Ali ono bukvalno, znaš, i... Sotona. Ajde samo da čujem ovdje, ima jebeni Chunin exam trope, imao je taj Chunin exam jebeno, znači ono, kada je bio razumeš, Chunin exam i kada ovi invadeuju njih, brate, bukvalno 1:1 Chunin exam, ja sam plakao dok sam gledao to. Doduše, imam izdvojim jednu dobru scenu i to je Todo, brate, kada ima onaj ceo minut relapsa gde, brate, zamišlja kako on i Yuji idu u školu zajedno i kako su brothers. A to je dobar moment, to je baš dobar, to je dobar moment. Todo je najjači brat. Todo je imao karakter, najbolji, najčistiji karakter development. Apsolutno. Todo je, treba biti cilj svim autističnim ljudima, on je bukvalno pik što autizam može da ostvari, bukvalno. Na pozitivan način. Na pozitivan način, da. Da, legit ono... Ali, pazi, to je jedan od rijetkih momenta gdje ja mogu kažem da je comedic relief ok, zato što to je nešto što se ono, prvi put se pojavilo kad je došao ovom, kako se zove, onom wannabe Sasuke-u, brate, što ima ove, što ima be ove... Megumin. Da, pedersko imaš je Megumi, da. Pedersko imaš, why bro? Zato što se u Japanu smatra pederski ime, zato što je to žensko ime, faktički. Kao kad se neko u Srbiji zove Vanja. Izvinjam se svim Vanjama, inače. Rip all my boys named Vanja, brate, biste zapamćeni, brate, poslije ovog podcasta. Svi Vanje caught strays, je. Svi Vanje getting those else, brate. Ali dobro, to nisam znao. Da, ali generalno, kako se zove... A mislim, i to je objašnjeno zašto se on zove Megumi u drugoj sezoni. Generalno ti objašnjenje za Megumin imaš uvijek neko objašnjenje zašto se lik zove Megumin. Ali ajde, znaš šta, Yuji makar nije klasičan MC protagonista u koga možeš ubaciš i kažeš oh my god, that's me, razumeš ono, makar to vidim. On je trebao da bude... Mislim, ima osnovu kao Naruto, međutim bolje je radi jer recimo Sasuke je samo kreten, bukvalno. Da, doslovno. Sasuke je 12-godišnji kreten koji nema razlog ni za što radi i samo što je ono, i kroz čitav Naruto i Naruto Shippuden lik samo ono ja sam autističan,
Ja slušam Linkin Park i mrzim svog Bukvalno, brata. Crawling in my skin AMV je napravljen za Sasuke, Da, original, brate. bukvalno. A ne, karakter Bura Sasuke je opisan, on sazna zašto je Itachi sve umro i dalje kaže ja ću uništiti Konohu. Ja gledam, ja ono imam brate 15 godina gledam, rekao kako ovaj lik normalan, kako ovaj lik nije ono samo serijski ubica type of shit, totalno lud, kako nije, kako ljudi mogu idolizovat Sasuke kad je toliko Mislim da je full Jujutsu character. Kaisen taj trope uradio puno bolje jer Megumi liči na Sasuke, ima sve iste predispozicije, međutim nije kreten. Zato sam rekao da je on Koliko je Sasuke, zato Sasuke sam bio malo to ga kreten. poveže sa Sasukeom, zato što ima ta isti od toga, Da. rivalnosti neke koje ti treba. Likovi imaju iste Hvala. osnove, ali su bar u početku su bolje urađeni jer Naruto je kao svi ga mrze, ne mrze Yujija svi, nek ga mrze samo ovi ostali, ovi njegov koji smo najbliži su okej, sa njim svejedno. Nobaru i Sakuru nema šanse da možeš porediti jer ni blizu. Ne, Kugisaki ima više character developmenta, nego pola likova, što je meni jako smešno zapravo. Kugisaki je najbolji lik sezone 1 i sezon 2 ima toliko dobre momente, Likuša je toliko... Da, Opet, Gege ima toliko dobre dizajnove i onda i sam Da. sideline Ja bih ništa rekao da radi je sideline. najbolji lik, iskreno. Todo i Nanami su meni najbolji likovi što su imali najviše character developmenta za prvu sezonu i najviše su imali neke dubine. Todo, mislim da su Todom su izvukli taj, što sam rekao onako, taj sketch moment, taj comedic relief moment, ali to je bio moment koji je bio preplaniran, znači kad se tukao sa Megumijom on je rekao bio, kakve žene voliš. I onda ga isprebio na smrt zbog toga. I onda kad sam vidio ti, da, ali kad je bilo sa Yujijem i kad došao ga pita, ja sam znao da će imati isti odgovor, samo sam znao. Ali sam samo čekao taj moment da čujem da krene da vrištim od smeha, razumeš, zato što sam bila vidim da ovo ide, razumeš, ali ide na smešno, razumeš. I to mi se svidilo zato što nije bilo na foru kao na početku Jujutsu da je bilo umro je Yuji, šta ćemo sada? Nema veze, evo vi drugi, ja sam panda, ja sam panda. A dobro, nis ga ni znao nešto dugo, ono legit da on budu potrošen, kao ono upoznao sam lika prije 3 dana umro, kao jebi ga sjebano, ali šta bi ja sad ide život. Zaključak Gege treba da piše komediju, jer jedino komedija je najbolja pika u Jujutsu Kaisenu, apsolutno komedija je... Tipa nešto da piše ko što je Baki, bilo bi savršeno. I da su sve žene. Pošto lik savršeno piše žene, lik savršeno piše, on nijednog nije lošeg ženskog lika napisao. Can't miss kad piše, brate, trebe, uopšte. Svaki, nijedan karakter nije damsel in distress, nijedan, brate, nije ono straightforward shooter da je ono standardno by the books. Svaki karakter ima unikantan personality, čini se ko prava osoba, a ne ono buras komad pička i sise da gledaju likovi i samo su dobri. I ono čovjek, znači ono žena je komedija, tu čovjek briljantan je skroz. Sve drugo hit and miss, ono hit or miss totalni. To je baš tužno, brate, tužno. Čekamo mu sljedeću mogu, brate, tu će biti Giga Chad. Realno, ko se na prvoj odmah posljednji... Real Real talk. Ni Hunter nije prva manga, jebeno svakako da se razumemo. On je tu celu subverziju planirao, brate, još u Yu Yu Hakushu kao da radi subverziju žanra, samo nije uspio da uradi konkretno. Pa vrlo rijetko je da se u prvoj mangi ostvari autor, baš je rijetka pojava, ono. Zar ima ikada ono prva manga da mu je bio baš hit? Pardon, Dandadan, let's fucking go, bros. Dobro, Dandadan, ja čekam anime da izađe, Dandadan je manga koja me oduševila, iskreno, ono, zaista me oduševila. A ti mi si pitao 5 puta je čitam Dandadan. Sam slušaj mene, brate, ja spitam najveće efektove za mange, brate, legit. Anime tu i tamo, pošto tu ima puno. Za mange sam ono čisti Giga Chad jednostavno, a i Dandadan, kak sam ga počeo pratiti, bio sam u fazonu, ovo je Chainsaw Man samo još luđe sa duple boljim ono artom, buraz. Ljudi, šta se desilo sa Chainsaw Manom? Ja mislim da je naš, kako se zove čovjek, zborio sam ime? Fujimoto. Mislim da je Fujimoto, mislim ono kao, ne znam jeste vidjeli ove nove chaptere, ali kao ja jučer baš onako prolistavam stare chaptere i kao gledam razliku u art stylu. I ja ne znam, ono kao čovjek je samo 3 koraka unazad otišao, ne znam, nisam siguran šta želi da postigne s nastavkom priče. S nastavkom priče generalno i s artom, kao ne znam kako će izvući. Još ti vidio u telu, ja sam mene i čitao sam ga, to je nešto više nego gledao.
priča je shit show, ne zna gde ide, gde bije, znači od toga šta demoni radi, kako im, ne demoni, kako se zove, šta su oni? Đavoli. Devili, đavoli, kako se zove, šta im rade moći i... Ja ti nisam čuo, brate, baš najbolje. Jel meni jednom Nemanja laga, brate, ili šta se dešava? Imeni laga, isto nisam ga ništa čuo. Rekao sam... bandwidth. Ok, slušaj, sad će vam svi izaći, ja ću prvi ući, morat ćem izvući ovaj moj optički internet, ako to ne pomogne, Nemanja on Suicide Watch 50% koji da se samo ne čuje, brate. Ajde, 3, 4, sad, puste da ja uđem. 3, 4, sad. Niko nije izašao, kakve legende. Young Legends. Retardi! Trebate izaći svi! Retardi! Evo mimaju me ljudi, bro. Izađite! Poor man, bog. Ok, Buraz, nadat ćemo se da će Nemanj raditi, Buraz, fucking, pošto ste vi autistični, what the fuck, što niste izašli da pokušam ja ovo? Kakva je razlika, ne kontam, čemu? Zato što bude, da, u stvari mi smo svi isti server jer smo svi istog prostora, never mind, ja sam zaboravio to, mi tako na poslu radimo, sad sam zaboravio da smo mi svi kurca jebenog. Nema bitrate, ovo je Balkan bitrate, brate, svi smo u kursu. Dobro, izvinjavam se, gdje sam bio, sad sam sideline-o totalno, ovo ćemo sad mali skicu moment. Pričao sam bio za Chainsaw Mana. Da, ne znam gdje udara. Da, ne znam gdje udara i ono klasičan Edgefest, razumeš? Ja sam 14 i sviđa mi se ovo. Ja vidi, ovo je brutalno. Mama i tata crtači nisu ovo, razumeš, i stripovi. To nije za decu. Znaš, klasično što su... Ja se ne bi složio da je, brate, Edgefest. Ja bi rekao, Buraz, da je Chainsaw Man... Ja se ne bi složio sa prvim dijelom, ne znam kao, da li je to kao prvi dio. Koji? Pa kao Chainsaw Man i kao nastavak Chainsaw Mana, mislim kao možemo svi skontati šta znači to. A kao ovaj part 2 što izlazi? Pa govorim generalno sad za mangu. Da, sad mangi nije podijeljeno, ja mislim. Jes, brate. Jeste. Ovo sve novo sad s ovom, s Najutom i s onom curom koja nikad nije sjetime, u kojoj je War Devil. To je sve part 2. To ne znam šta je Slice of Life art, ne znam. Ja ne znam što ljudi hejte, meni se Brook sviđa. Imamo, brate, Najutu, što mi je prezanimljiv karakter. Imamo Denjija koji toliko je razjeban na sve strane između toga da hoće čovjek da bude samo heroj i što je napokon našao Buraz porucu i nečega do čemu je stalo, ali opet samo čovjek voli ubijeti, brate, i bit lud jer jebi ga, brate, battle fanatik, šta fali, i to mu ide i tako spašava ljude, što to ne bi radio. Imaš, brate, četvrto, čita taj subplot oko onog, koji je ono Death Devil jebote. Ono Big Boy koji dolazi, Death Devil, što je ogroman, brate, hype i sad je sve opet počelo ići ukurat, što Fujimoto najbolje radi. I ja kontam da će ono se ljudima promijeniti mišljenje kroz tipa 10-15 chaptera. Ja se nadam, ja to iskreno volio, jer, eto, jedan od najboljih artstyla koji sam ikad vidio, mislim, stvarno uživao sam u mangi prvom dijelu, čitavom. I ne bih rekao da je bukvalno shit show, edge show. Onaj moment pogotovo kad Denji govori ono da davat će Makimi da bude pas i kao okej, bit ćeš mi pas i kao zvoni Power njemu rođendan ono sutradan, mislim. Od tog momenta nadalje sve je peak, odličan introduction za odličan rat, za odlične fajtove i odlično se završio. Odlična priča koja je završena i bukvalno novi ark koji počinje i ne znam šta da očekujem iskreno, ali teško nadmašiv prvi dio, ali nadam se ako može čovjek da izvuči nešto. Čekaj, si čitao part 2 Chainsaw Mana? Jesam, brate, pročitao sam sve do kraja. Aha, pa pošto ti kažeš kada da čekaj ništa će sljedeće, ja kontam da ti nisi čitao, pa sad ne znaš, ali da... Pa jesam, pa treba sad ono Chainsaw War, ne znam ni kako se zove to, kao crkva, Chainsaw crkva... Chainsaw Rata, da, mislim, to mi je malo... Tu sam teško pohvatao karakter jer kao okej, puno introductiona bez nekog introductiona. Kao šta je kome zapravo motiv, šta je zapravo možda tajni motiv, kao baš sam se malo izgubio, ali ne znam. Pa imaš onu Horseman of the Apocalypse, onu Femen, ona hoće da se svi boje Chainsaw Mana i ne znam nija koga još. Zato što Chainsaw Man treba ubiti Death Devila što je kao najveći baja ikad, što ima smisla, to je nečega čega se ljudi najviše boje se im isto smrt prestrašna stvar.
I onda su orkestrirali čitav taj Chainsaw Man, ovo da crku, kurac da se dešava. Ne znam isto koga još trebalo da se boji, War Devila i ona isto profitira od toga. I imam onog lika što je Assassin iz prvog dijela, on ne znam šta tu, on tu samo dođe i postoji i ne da Denju da bude Chainsaw Man. I to je sve od ljudi što ja znam. Je li Assassin isti ili je Devil isti? Ja sam tu imao osjećaj da je Devil... Assassin je, brate, isti koristi Tentacles koji prije, to je sve što ja znam o njemu. I da je ono bruku jak. I sad je kao good guy, kinda. Ne znam, davno sam pročitao Chainsaw Man Part 1 i onaj zadnji dio sa Clockmasterom kako se god zove onaj Deda Mraz, mi je bio bruku zbunjujuć, tako da nisam pohvatao tu sve ljude. Kakvim Masterom, Buraz? Čega, Master? Čega Master? Onaj, brate, Deda Mraz što ima lutke, brate, nemojte me jebat, znate na koga mislim? Jel tako da postoji taj lik, nisam ja lud, što je kao najluđi Assassin. Ne, brate, nisam siguran, smiješno je, ne znam. Jel postoji, brate, Deda Mraz, zovu ga, jeste vi retardirani? Hoće ja fucking googlati ovo. Ovo likova, brate. Postoji. Postoji, znam da postoji, lik imao lutke, brate, on je kontaš onaj Dido, eto. Tu ja nisam ništa, tu je meni bilo malo confusing, bilo je baš puno ljudi, nisam tu ništa kontao. Ima malo Fujimoto problema kad introdusa 19 novih karaktera odjednom. Shoutout za onu lezbu što ima harem od 15 riba, ona je najjača. She the goat. Brate, Tatsuki Fujimoto, ja ne znam zašto nisu animirali Goodbye Eri još uvijek. Bukvalno, najljepši one shot što sam pročitao, bukvalno. Sve što treba da ima jedna manga. Apsolutno. Ja ne znam što njemu nijedan one shot nisu animirali, ono bi idealni filmov bil, legit. Bukvalno, tako je i sceniran. Da, Goodbye Eri je bukvalno napravljen za film 2 sata, ne znam, možda previše ne mogli izvući, ali... Sat i po, da. Sat i po sigurno. Toliko je dobar one shot, a ne znam zašto niko nije uzeo, tipa Netflix šta čeka Netflix? Netflix čeka, brate... brate... Netflix uništi još neke anime, molim te. Neće Netflix, pa nije, Netflix je tipa, dobar je bio Netflix onaj... ako radi sam usere, Netflix kad plaća Vid Studio ili nebitno bilo koga da radi, to je onda bomba, da legit to je bomba. Netflix treba, brate, bude samo ono, rećemo publisher. Cash da, cow, samo money bag, publisher, brate, nemojte imat nikakve veze s proizvodom, dajte pare ljudima što znaju. Tipa, ono, ja sam čuo sad da izlazi kao One Piece remake što radi Vid Studio. What the fuck je to, brate? Šta se dešava? Šta će remake sad One Piece? Zato što popravljaju pacing u suštini, zato što... Popravljaju pacing samo, da. Update animaciju i skraćuju sve jedan ark tipa sa 50 epizoda na 12, tako ono. Ja sad moću početi napokon gledati One Piece da ne izgubim 10 godina života. Let's fucking go. Belmin će biti najsretniji čovjek kad čuje za ovo. Dobar im je moment zato što live action je prilično dobro primljen, dobro je prošao. Dobro, da. Ali je stvarno užasan, ja ne znam ko gleda ono... Nije uopće užasno, ja sam ga gledao, ja mogu ti kažem stvari da je zapravo jako fin. Jesi gledao One Piece? Da, i to je jedan od prvih primjer. Pogledao sam ja live action i vrlo dobar live action s obzirom da je live action. Pa to, ja sam kao, neću paliti live action jer je live action kao, ali ono, gledao sam isječke i kao fajtove, ono je kao, ajde, Zoro Mihawk i kao, šta je ovo, kakvi su ovo glumci, mislim, kakav je ovo, nisam siguran, brate. Baš mi je za publiku 6 do 8 godina djeca, nisam siguran. Bio im je stvarno dobar casting, ima momenata koji su upitni i sve to, ali casting im je prilično dobar, ono, overall. Ova što glumi Nami je bukvalno projektala sama sebe u tu ulogu, Emily Rad. Ali previše matora tako mene pitaš. Da previše? Ono je meni... Likuše previše matora ako mene pitaš za tu ulogu, Zoro su pogodili, Luffy su pogodili po izgledu, ne, ja govorim samo za izgled, estetiku izgleda. Da. Usopp nema velik nos, brate. Gdje je Big Dick Boy, brate, s velikim nosom? Šta? Ma ništa, ja čekam da Nemanja internet bude normalan, brate. Nemanja, prijeđi na mobil i molim te. Nemanja! Čekaj, ugaću kameru, jebem mu mate, je bolje sada. Sad te čujemo. Pustimo ga bez kamere, možda ga bolje čujemo. Sad ću, mogu njemu staviti animaciju neku preko glave. Ali lik je u Srbiji, nemojte ga, nemaju nemojte hejtati. za kamere, nije. Čogi znam da stražio da bude eksplicitno video, ali Brudo ja sam se fucking potrudio, leave me alone bro. Ciba.
Da, da, ja nisam gledao One Piece, ali sam čuo baš ono polarizing mišljenja o live actionu. Neki su rekli da je baš dobar, s obzirom da je jebeni fucking live action, neki su mi rekao da su razočarani. Ja ne znam, ja i da gledam, meni ono ništa ne znači, meni ono sam izgledao ko goofy, shit, ali koliko sam skonto... I meni isto, brate, ja koji sam odgledao One Piece isto, ja ne mogu gledati to. Mislim da samo ne možeš gledati ono live action, ima ljudi koji ne vibaju dobro s live action shitom, ne znam. Ja ne razumijem kako to prolazi, meni nije jasno. Sad ću ti objasniti, ja ne volim lično live actione, ali ovo je live action koji je rijetko uređen dobro, zato jako lepo kao... Internet umire, brate, džabe kamera, Nemanja, ne znam, kup 10 GB interneta. Lika doksa Discord, brate, krene reći opinion kao, ja mislim da... Nemanja, svi ljudi što si prozivao na Facebook meme stranci prije 10 godina te doksaju sad u isto vrijeme, bro. Uništili su ti bandwidth. Evo zašto je ovaj live action Real. Legit, brate, kup... I onda... Legit kup internet, bro. Legit kup internet i na telefon prikopčaj se, I don't know, brate. Jer mi pola tebe već... Ne, sad ću uključiti direktno... Čekaj, na Wi-Fi-u sam, brate, bio, tek sam se uključio na direktnu konekciju. Zašto si bio na fucking Wi-Fi-u, legendo moja? Ja sam zaboravio, brate, da sam... Kameru imam na laptopu, buraz, a bio mi komp uključen. Izvinite za tehničke pogreške, ovo je čovjek iz Srbije, ne mogu ništa ga opravdati, nema opravdavanja. Ako ikad nikoga natjeramo da bude video editor, ovo ćemo moći isjeći dobro, što da vam kažem. Ništa. Ne, brate, prošli put legit timestampovala Teodora, svaki put kad sam ja išao pišat ima 7 buraz piš pauza legit. I ti prve dvije, Jan, ti samo šutiš, to ti po 20 sekundi ničega, brate. Sad bar imaju ljudi. Brate, piš pauza je univerzalna, izvini, molim te. Real, to je real, to je legit real. Ja sam tek na prvoj piv, ja kad dođem do druge, ja pišam svaki 15 minuta. Ali da, live action. Jeste čujem sada bolje inače? Jeste bolje čujem sada? Sad ne pucaš. Zasad. Nisi još rekao opinion. Odlično. Dakle, što se tiče live actiona, dobro je odradio početak priče i uvod. Glumci su sasvim okej. Gledano koliki budžet su imali, fajtovi su sasvim dobro određeni, jer je serija određena na jako niskom budžetu zapravo. Jel? Da, na nevjerovatno niskom budžetu je određena i pored toga, na primjer, likovi Buggy je jako lepo određen kao antagonista, onako što... Muzika je isto dobra, znaš, ne mogu da se žalim, ne mogu da očekujem sad da će imati kvalitete kao što ima anime i da će tako da izgledaju fajtovi, jer ne možeš ti da imaš u seriji koja je niskog budžeta, pogotovo takve fajtove. To je real. Ali to ne menja činjenicu da su oni uspjeli kroz ne znam koliko epizoda da ti pređu, znaš koliko arkova, da je to strašno i to da pređu jako fino zapravo, da ti imaju satisfakciju kao da si odgledao anime zapravo. Lepo coveruje sve, čak i ono što ne coveruju kroz neke priče i kroz neke onako komunikacije sa likovima. A uglavnom prošli su East Blue sagu. Da, ali sam je žao što nisam pogledao. Kakav si kreten od lika. Šta mislite o Redu? Jeste Red gledali? Ja sam išao s Janom, lik me odvukao u kino gdje je bilo 7 ja nikad u život punije kino, brate, nisam vidio nego tad. Mi smo sjedli ispred jebenog ekrana, ja sam bio apsolutno, mi smo ovako smo moja kičma, buraz, nikad nisam u život sjedio u prvom redu, da li se isplati ili se ne isplati sjediti u prvom redu? Ne, brate, zato ti se isplati ovako gledam, buraz, šta trebam biti žirafa jebena, jesi ti normalno? Ja ne znam zašto taj prvi red uopšte napravili, brate, ja sam gledao film pod uglom od 75 stepeni minus jebote. Bro, film. Ja uvijek volim u posljednje redove zbog toga da idem iskreno. Pa ne, zadnji redovi su najjačiji, brate, nikom neće na glavi biti i šutat me u glavu, razumiješ? Kod nas u Novom Sadu imaju kao love boxovi i to su kao dva sjedišta koja su malo odvojena, kao dva pored i kao skuplja su 60 dinara kao Marko. Imaju Banja Luc kao isto odvojen kao separe, ono, možda to je Baja Cineplex, možda ono kao ležak ne mogu možda. Pa da, ista. A film... Vidi, duše nekako... Reci. Film ko film, ja ću biti jako kratak, film ko film je bio
mislim ja nikad nisam gledao One Piece, preglup, glavna likša samo voli pjevat i zbog toga se neki problem se napravili i fajtovi su mi niđe veze. Ono mi je kao, gledam Mob Psycho, ali lošiju verziju fajtova, buraz, tipa ono colorful as fuck, jako je, brate, ono kinetično, tipa udre ljud zemlju 1.000.000 kockica, ono sad što se dešava u skoro svakoj animaciji, što Mob Psycho najbolje radi, ubjedljivo, to su radili i samo je messy, sve je messy, ja ništa kontam, ne znam ni zašto se tuku, ne znam ni buraz zašto likša pjeva svaki 5 minuta i što ja sedim u prvom redu. Sve su objasnili, Danko je bio malo nabrijan estetičkim izgledom prvog reda, pa je i time što ne znaš šta je One Piece i lik govori šta oni sad rade? Ja ne znam što smiju ovdje, čega se on, ko je ovo? Da, Rio, to sam ja bio lik, jebeni kostur. Zašto lik kostur, gled koliki nos ima ovaj retar, brate? A ovaj film nije među najboljim One Piece filmom, je bukvalno osjeća skoro standardni, oni neki rani filmom gdje samo imaš plot za film i to je to. Da, ja sam fazonu kao, ja sam tek sad catch-upao sa One Piece-om i kao van je izašao, ne znam, prije godinu dana, mislim siguran prije koliko izašao. I kao, ajde da, sad ja sam došao do 1030 epizode, negdje sam tu bio i kao, ajde pogledam van, čisto eto da vidim koliki je hype, ajde valjda će mi biti dobro. Ja sjeo, upalim, Likuša počne pjevat, ugasim, nisam nastavio gledat zašto Likuša pjeva svaki 5 minuta, brat. To je najgora stvar je što je to najbolja stvar koju sam ja iz tog čitavog filma dobio je Ado kao izvođač. Likuša dere mamu svim pjesmama, range, njene ostale pjesme, ako sam išta dobro izvukao to je Ado kao izvođač, jer sve njene pjesme su, Likuša nema range, biraj žanr, biraj range, može. Sve u redu. Da, dobro pjeva, Bruku, nema šta, bilo je par banger pjesme. Da li se slažete da je Lisa najbolja pjevačica što se tiče anime openinga? Ja bi legit rekao, oni, čitav orkestar što radi uvijek Mob Psycho pjesme, on su meni ubjedljivo najjači. Ona riba što pjeva, buraz se sviraju. Ja, što sam buraz fanboy teški, što je tipa to je jedan od rijetki anime gdje ja konstantno znam openinge na pamet. Iako sam prvi Mob Psycho sam gledao prije 1000 godina, ja i dalje znam opening na pamet. Nijedan drugi ja ne znam, brate, a nisam gledao Mob Psycho 100 puta, gledao sam ga 2 puta. A inače su Bleach ubjedljivo ima najhard openinge. Ja mislim da JoJo ima najhard openinge. A šta sad gledate tačno? Gledate ono kao samo muzička performansa ili i visually? Jer ako je visually JoJo. To je sad bitno, da, ako je visualna kombinacija ili ako ćemo gledati samo audio. Ako gledamo samo audio, Bleach ima dosta vrlo high tier rated izvođača i to vizual nastaje. Isto ja bih rekao i za JoJo. JoJo ima bendove i čak orkestre u određenim dijelovima i sva muzika je pravljena generalno samo za JoJo, ni za šta drugo. Original, sve original i da ti napraviš ono mislim znate JoJo ima najbolji koncept za opening, to je villain takeover i to je najbolji moment u svakoj sezoni. Legit je villain takeover openinga. Da, ono je, ja prvi put kad sam gledao, nije brate Dio, nije mislim čak ni Kira, nego Diavolo. Diavolo kad je uzeo opening, ja sam svršio. Brate, lik priča na italijanskom, ja se izgubio. Ja, buraz, hoću smrekove raditi, razumiješ, hoću napraviti... Brate, gaći pale dole, brate, ja ne znam kako. Ja 6 djece napravio gaći. Ja sam 50 ljudi zatrudilo, muški i ženski i par pasa. Lik je skipo 10 sekundi i meni je džiz bio u plačama, brate, ne znam šta je desilo. Ja sam skipo ejakulaciju, ja sam samo imao spermu poslije, nisam iskontrao šta se desilo. Kao, brate, gledaj mi bijelo mi po hlačama, koji kurac. Da, legit po onome, po vizualno, ok, kombinacija svega i vizualno audio, mislim da mi buraz, Mob Psycho i JoJo su mi ubjedljivo buraz, savršeno uklope jedno i drugo. Vizualno bi bilo, ja mislim da bi vizualno bilo JoJo po audio bi mi 100% bio Mob Psycho, zato što imaju neki, brate, osjećam se samo sretan kad slušam tu muziku i to je meni sve što meni treba u životu, taj happy feeling. I kreće prva peace pauza, vi slobodno nastavite. Joj, spomenuo bi jedan opening koji je, ja mislim, najtvrđi opening u istoriji animea, Death Note. A, drugi, Maximum the Hormone. Maximum the Hormone, šta je uradio sa tim openingom? Najjači. Banger, ono kao uzet ću slušati u free time, kao neironično. Man Wonderland opening, zapravo jako fin opening. Nisam gledao. Shit anime nije bitno, zaista. Opet spada pod anime koje volim, koji su mi guilty pleasure, Kamira i Niki zapravo, ne znam Jane, jesi ti gledao Arakawa Under the Bridge?
Ja. To je odlična komedija. Ja, brate, taj anime znam zbog tebe, niješ vjerovat. Nemaš Jan vjerovat. influencer, Jan, grad karijeru od ovoga, ovo ti je jumping off point, plagaj se, ne A znam, znaš ti naprosto... kako sam, ja čekam kao, nikad s likom nisam pričao kao, ono, odgledao sam jedan anime koji niko ne zna za taj anime, a zapravo je jako dobar anime, ono. Quirky je svak, ali jako dobar koncept, jako dobar anime, nevjerovatno preporuka svima što gledaju Arakawa Under the Bridge. Sad ću ja vidjeti šta je to. Presmiješan. Odlična Presmiješan komedija i zapravo. prekut anime. Odlična. Influencam ljude od 12. godine, valja početi anime rano, djeca moja gledajte od 12. onda random influencate ljude. Ovo je iz 2010. Da. Bro. Ok, ovo toliko Da, izgleda da. kao ono 2010 anime. Ovo Toliko je čim- dobar, Čim pogledam buraz ovaj cover, s ovo brate vi oči kurac. Ne. Jedan od najsmiješnijih animea, ironično isto što sam odgledao. What the fuck, ima žaba čamuga. Da, On je kapa, brate. Uglavnom izgleda jako goofy, vjerovatno je dobro. Tipa Vrlo- Space Dandy. Space Dandy, ja s tipom mislim pogledao 3 epizode jer sam gledao, ja mislim ono alkoholizam nekoj break-up fazi, ja tu počnem gledat anime, skontam ja samo da pit alkohol, ne mogu gledat anime. Ja te 3 epizode što sam pogledao, vizualno, bomba, ono je strašno koliko ono dobro, ono brate sad kad smo mi gledali brate Rašću, Redfall, na Šrumari gasu, isti mi je ono vibe vizualnog spektakla. Brutal, ne znam što nisam pogledao do kraja, to moram rewatchati jedan dan u kompletu jer presmiješna je komedija, vučena ono tipa ko Cowboy Bebop, ali je sve komedija, takav vibe, takva estetika, samo što je brate sve komedija. Stvarno predobar anime, a ja gledao 3 epizode i preporučujem ga bruku. Kupljeno, ne znam zašto nisam pogledao. Space Inače- Dandy je radio Bone Studio i Space Dandy je toliko dobra komedija, toliko dobro odrađena akcija, momenti, lik je apsolutno presmiješan. Demografik je seinen, tako da odbacite Seinen. shounen koncepcije, da. Oh no, neću vidjeti sise kao comedic element, Aha. ne, možeš imat gubi smisao, brate, ako ne vidim sisu i pičku kao meme, ne mogu ja to, Da. brate. no. I čak nije ni samo komedija priče, nego ima bukvalno momenata gdje kao Real shit, kao. čitav anime je real shit. Moj čovjek pije prolom vodu, zna se. Najbolja Da, voda. brate, prolom, voda najbolja. Hot take prolom voda smeće. Shout out prolom, ako nas hoćete Brate, sponzorisati pik, ako nećete da bog da crkli redom. Ja ne mogu prolom vodu, nemojte molim vas sponzorisati da moram pit prolom vodu. Žali se, sponzorište, trebaju mi pare! Brate, Trebaju mi pare! Ne volim joj pH vrijednost, okus nikako, apsolutno nikako. dobro, ne ima volim taj okus. šmek, ali ja sam se kako kao volio sam taj Navikneš se, šmek. navikneš To je se valjda da- ako navikneš na taj šmek, ali ja ga Da. ne mogu, bukvalno mi je ono... Ali reći jednu stvar, ako popiješ preko 2 litre prolom vode, to postane proliv voda, tako da to ne savjetujemo. No, brate, bukvalno dobiješ Kako je to proliv, dobro nego da piti sve- onda? Kako je to fucking dobro piti? Brate, ne znam otkud tebi ti sorsovi, brate. Sorsovi, aj sove ti na Problem nisam gym. dobio. Usro se dok je Kupim spavao. Kupim sebi karton proloma i normalno živim, brate, ne znam. Ne znam, meni jedan je već 2 litre vode, proliv voda, bukvalno. Nema, ja mislim da ti imaš isti problem koji ja, to se zove žučno kesu ti je droga nagrizla, ti što od svega usred. Ti da živiš ti da prolje, brate, znam ja kako je to, vjerujem, ja popijem lic mlijeka, ja je serem 4 dana konstantno, ono, brate. Kako ovo digresija, majmun, ja znam ko reći, zatrepite, koji vam je kurac. Vratimo se nazad na što smo god pričali, ne znam šta smo pričali prije prolu vode. Šta se pričao? Pričali smo o opening, napravili smo digresiju do da li animacije, to onda smo došli do Space Dandy i na prolom vodi smo skočili. Dobro, nećemo prolom vodu, Space Dandy... Znate li ljudi da nema sarajevskog kisljaka u Srbiji za kupiti? Zašto su rasiste? Shout out Sarajevski Srbija kiseljak. uvijek bila nacionalno nastrojena, shout out Srbija. Shout out Vučić, prodaj sve Rio Tintu, legenda moja. A realno izašlo Sarajevski kiseljak petaka, nije u redu, sve jedno da ga uveze. Šta mislite koji Vučić je bio omiljeni anime? Aha. Brate, neki isekaj, Demon brate, Slayer. može da bude MC protagonista, razumeš, brate, s ultimativnom moći. Ma kakvi, brate, znaš Šta ti će mu koji... to, on to već ima, Znaš brate, ti, da, živi znaš ti svoj šta je? život. Kod Gies je Vučić build, brate. To je toliko dobro, brate.
Ja Luš pilled, bukvalno. Ja bi rekao, brate, da je Vučiću 1/1 omiljeni ono anime Monster i da on svaki put kad vidi Johana kaže that's me, brate, legit. Lik ono živi svoj najbolji psihopata život ikad i sam buraz gleda Johana i govori ja sam ovaj lik. Zbog mene, ja ubijam ljude, zbog mene se ljudi ubijaju. Kao legit, ono, suicide rate u Srbiji je baš sjeban. Sve zbog Vučića. Lik je Johan Libert, ne možete mi ništa reći. Eto, dalje, Jan, ti pilaj Vučića. Koji pil Vučić daje ljudima? Nemanja će reći pilaj Niki. Ne mogu ga plasirat, brate, ne znam, čekaj, moram naći nekog niš komedi. Too hard of a question, previše kopaš, moraš ga buraz iz stopa, moraš ga samo iz stopa ispucati, brate. Nema, bukvalno mi ništa ne pada na pamet, lik je Aizen, bukvalno, sve je po njegovom planu. Da li je Aizen? Lik gleda, brate, Bleach, jebeni. Propast Srbije, ja sam to isplanirao, braću. Fuck Soul Society, ovaj Srbija, SNSD. Retardi, jebeni. I will destroy the Soul Society, Srbija. Nemanja, moraš ga sad zaklopiti s nekim baš ono, razumiješ, sa baš zajebanim. Ali svi puše bukse sa mene i Jana, brate, imamo raspored, ja i ti gore pijemo buraz vodu, ja pijem pivo, ovi buraz pljugaju, djeco nemojte se drogirati, molim vas, mislim drogirajte se, ali ne na Balkanu, ono pušite šiptarsko govno, lik je pišo po vama. Nemojte samo na Balkanu, braću, i bukvalno ide iza zgrade lerdi, brate, i s fasad skida, nemojte, braću. Pušim cigaru. Lupao sam speed detergentom, to je sve što ću reći. I nikom se nije požalio. I detergent isto nije kvalitetan. I detergent je bio užasan, pa vi skontate šta šalim se, da, boli me ko mene ljudi mogu pogledati dosije, ja nikad ništa nisam pao. Danko Doksić, da, uglavnom, nemojte drogirat, droga je loša. Nemanja, koji anime gleda Vučić, bro? Brate, pokušaj da razmišljam sveme, a ti si me dirailovo, razumeš, brate? 50 kila speeda do that to a man, brate. Niko još nije rekao čemu ga ne engleskom, svaka nama čast, mi smo legende, brate. Ja sam 5 puta bio na Pragu i sam popio pivu. Mi nismo ti ljudi, mi to ne govorimo. Mi nismo ti ljudi, mene neko s posla pogleda ovo i dropam, brate, N-word, ja dobijam otkaz na licu mjesta. Mi nismo ti ljudi. Mi smo dobri ljudi. Nemanja, ošpidati čovječe, boži. Ne mogu, brate, ima jedan crnac koji igra za slobodu i dođe lik u teretanu, ja sam morao odvići vrlo brzo da dropam bilo kakve. Ja ne mogu, ali prvo pokušao se fokusiram, ali pričam. Ja sam morao vrlo brzo da naučim da izbjegavam rasko tematske riječi, tako da ovo je vrlo lako izbacio iz riječnika, sve u redu. Ja samo with my real homies. Sekunda, brate, ali ne dam se. Ne mogu, brate, CEO firme mi je crn, buraz, moramo ići reći da im se raspao život, da sam u financijskim govorom, da mi dadne $300 povišti, ja ću upiti. 450 maraka košta ovaj stan, ja ću počiniti samoubistvo. Nemanja! Nemanja! Tu si, brate, ali ne mogu da se skoncentrišem i, brate, pričaš previše. Dobro, evo, čutimo. By the way, od dobri anime u zadnje vrijeme dok se Nemanja malo skoncentriše na koji anime gleda Vučić, Call of the Night je vrlo dobar u ovih zadnjih sezona, ne znam koliko je ljudi pogledalo, nije bio baš ono nešto high popularity, ali Call of the Night je bio baš solidan anime. Kad je to izašlo, brate? Mislim, prošle godine, tako je, nešto pretprošle godine. Ja bi ga buraz, ja više po sezonama ne mogu skontati šta da gledam. Pa ne znam nija koja je sezona, ali Call of the Night ending rade Creepy Nuts, što rade opening, što su radile opening za Mashal sezona 2 i likovi su baš dobri izvođači sam. Čuo sam često ljudi pričaju o tim Creepy Nutsa, ne znam fucking ko su te čamuge, legit nemam fucking pojma. Tipa dva lika iz Japana, reperi iz opening. Za Vučića je skonto? Da, brate, iz nekog razloga mislim da bi on gledao, brate, Prison School i da bi uživao u njemu dubinski.
Znaš kako, to je Da. prevelik kompliment nekako za njega. Realno, Prison School realno. je predobar. Realno, Prison School je realno previše kompliment anime za njega. Da, realno, ne možemo nema reći to šanse. nikako, brate, ja sam očekivao da ćemo ga svi izdisat. Mislim, ovaj je rekao kod Ne. Geasa zbog Leloucha, zašto je smiješno. Prison School samo ono je bruku gotivan anime. Bruku Ali gotivan. kod Gis, generalno, Gis i nije nešto specijalno dobar svakako, tako da Ne, baš jest. Boga, Meni mogu je je hot Prison- take, ne, da ne, ja. ne. Prison School, Prison Peak, brate. Prison Peak, kod Geass Peak. Zašto zatvori nisu ovakvi, svi bi mi bili u zatvoru. Ja bi, brate, s Realno. Božom išao ležati, bro, sutra odmah. Rekao, idemo, buraz, idem ja 10 tona kreka. Znate da je Prison School jako smešan, anime meni je bio onako, jedan top tier komedija. Više sam čitao mangu do duše, to je onako gdje se zapravo gdje se urnebesno smejao, znaš ono čitam i smejem se, smešno mi je I samo. Pa jes. art style je toliko Odličan je. clean, toliko odličan. Pa da, i zato baš kažem, ono, Prison School je samo dobar, zato ne znam što ga Vučić gledao, jer Vučić se ne čini ko čovjek Vučić za ako primu. išta Učić bi gleda... gledao bi Demon Slayera, zato što je sranje. Real. Vučić bi gledao Demon Slayera, bio u fazonu, ja sam Tanjiro, brate. Ja spašavam Ja sam ljude. Tanjiro i kao trenirao bi to gleda Demon Ja sam Slayer. nije. Real, trenirao kako uništavat, brate, živote građa. Mene će upt kad odem u Srbiju sljedeći put. Rašći i Nemanja su already fucked, brate, vi ste u Srbiji. Vučić kad sazna za ovo, kad mi na TikToku povapamo, buraz. Ja kad nikad ne izrežem ove, buraz, YouTube shorts o životu. Brate, Srbija izgubila Parizer zbog anime podcasta, jebi ga šta da mu kažem. Jebeni anime podcast. By the way, Rašći, kad si ti stavio naočale? No, može li, ja prije- pogledam, čitam ovaj podcast, vidim kad si ti stavio tašo naočale. Ali Bukvalno samo prije- jednom, To sam našao čitavo vrijeme. jeste vidjeli, Prije brate, da imam naočale? Nije Ja nemam nije naočale. Transformers, brate, on je Clark Kent, razumeš, dok ne skine naočare, brate, onda je Superman. Lik se ali doslovno se transformira, je liko vidio kad je on stavio naočale? Je, brate, prije minut, zašto tripaš toliko? Lik je ustao, otišao, stavio naočale, vrati. Naočare i krenuo da priča, znaš kako je neki anime dobar, ušao je u svoj mod, razumeš, postoje sensei, postoje the Himulation. Ba ne, brate, ja A- samo volim ovaj zanijet, čovjek se zanosi. Ja se volim unijeti u konverzaciju, ne gledam u druge stvari. Gledam samo u sebe koliko je loš ovaj, brate, background i kako se mijenjam kad se kričem. Da. To je sve A što ja gledam. sam sebi si napravio problem, moraš imat high contrast. Moraš imat, vidiš, tamne majice izlaze u kontrastu. Ne, su bijele, ja brate, gličam jer ja ću upt večeras, kontaš vi gledate duha prošlosti. Kako se on zove, Ghost of Christmas Past Danko je ovo, vidite, ja prolazim jer ja sam zapravo mrtav. Sad ću pokušat pišet, neku dobru temu. Koji anime gleda Dodik? Ja neću o tome pričati, ja se bojim, ja neću o tome pričati, legit neću o tome Ja ne pričati. znam, jel se vi sjećate scene u Hunter x Hunteru kad njih, ne znam koliko je bilo, 80 okreću prase na ražnju. To je to. Dodik gleda bilo koji anime gdje ima vrtenje ražnja, brate, realno. Brate, to je to. Brate, ja mislim da bi Dodik gledao Dumbbell anime, onaj, ako ste vidjeli, brate, ono kada je sad onaj teretani, brate. A gdje Nemanja, treniraju brate, da im- ne možeš davat ljudima dobre anime, ne možeš... Poenta je da nešto loše gledaju, Nemanja. Zašto bi lik gledao self-improvement anime? On je peak, on je bog, on je taj. Zašto će njemu self-improvement ili isekaj? Oni žive isekaj, brate. Ne, nije stvar u tome, nego oni mači, onaj glavni lik tamo, brate, on je uvijek onako mršav i sve, a iza njega je Slipper Build, ono, brate, gdje postane Mišićev 100%, tako ja zamišljam i Dodika, razumeš, onako. Zato je na Isekaj vlasti kod transported, lupi onako dandaru nekom i baci ga u nesvest, brate. transported to another world and I'm the president of a post-war Yugoslavian country. Je li kod vas čitao 7. part Joja? Ja. Ima Da, Valentine. evo ne, Ima Valentine, brate, znaš da ima Valentine. He took the first napkin, realno. I tu je first napkin, brate. Dodik samo isključivo, naravno da je skipo svih 6 dijelova, pročito Jan, je ti samo. ćeš umrijeti, samo ti ćeš isključivo poginti, Steel Ball. ti ćeš da umreš, bro. Ne, brate, Neću moram pisat da- dobiti, ne, ja plaćam porez, sve u redu, ja plaćam porez, moram imat neki benefit od tog plaćanja poreza, moj benefit, moji 13% je shit talk, izvinite, penziono, socijalno shit talk je moj dobitak od poreza, Ja sam tako pička, da- ja legit neću da pričam o Dodiku, ja ću umrijeti. A dobro, ja sam- ti si trenutno u Banja Luci, tebi moći doći s kids. Meni će skenjat buraz, meni SNS preko puta kuće.
ja se ne igrao sa tim, meni će snajper probušti buraz pluća, legit dok budem izašao van. Ako se išta desi Danku sljedećih 7 dana, znate da je SNSD. Šta desi, ja nisam ništa rekao, Dodik, brate, gleda najbolje anime, Dodik gleda ReZero, on je Subaru. Lik je Subaru. Liko, šta to dobija šansu, buraz, za svakim izborima uvijek Dodik. On ne može izgubiti, brate, on je samo zauvijek prisutan. On je buraz ko drvo staro 1000 godina, on je pustio korijenje u majku zemlju u čmar njen, brate. Njega da kreneš iščupat pola zemlje propadne, brate, ono. Manus Hands of Fate, brate, ono likov krenu glasat protiv njega, samo okrenu se. Witch Call, Dodik buraz, zvani ono masna ruka buraz do svinjetne, uvati ga za glavu zdrobi ga, konta šubije ga na licu mjesta. Ne možeš protiv Dodika. No, brate, Dodik je realno Makima, realno. Dodik je control devil, lik je legit Makima, nemaš vjerovati. Bukvalno, lik je legit Makima. No meme, ovo je stvarno ubjedljivo previše on point. Stvarno previše on point. Samo skontaj, uporijed sve scene. A nije sad neke stvari da govorim, bit će jako out of pocket. Znaš kad sam mura stao, ali uglavnom, gdje je lik nestao, niko ne zna. Niko ne zna, brate, lik je mrtav. Lik je mrtav, ko je ta osoba? Gdje je onaj lik što je rekao isto protiv Makime, ista stvar, brate, realno. Polapao ljud na Makimu, ljud pretvorim buraz u hepo kocke, pa ti sad gledaj šta ti treba u životu, bro. Da, uglavnom loše, shoutout Dodik, dobar čovjek, Dodiku sponzorica ovaj podcast. Trebaju mi pare. Sad. Realno, ako može small loan za ovaj podcast. Small loan, brate, ja ću reći da sam u buraz unukil nešto, da sam prebaci milion koji... A glasat ćemo realno, nije problem, aj naćemo se. Rašiću, jesi kao da gledaš takvo ladice? Nisam ludo, brate, nisam stigao. Tako je, brate, moraš samo slušati moje recommendation, Nemanja, nemaš ti taj cloud, brate, nisi ali Lane je stvarno dobar. Ja odgledao sam Lane, onaj experimental, glavni i okej, dobar je anime zapravo. Ja znam da, brate, Serial Lane, bruku ljudi hajpaju ko ono peak šizofrenija. Ali šizofrenija je, da, to je... Ne znam zašto sam odgledao taj anime. Ne znam što sam odgledao, ali sam ga odgledao, brate. Zato što je dobar, a to ti je nešto ko Pan, sam malo blaže. Ali malo više, baš puno blaže. Neki type šizofrenije. Pan je men, brate, Pan je men samo ono, ako si u lošem mjestu, to ću ja poslije svakog, brate, breaka-pa čitam Pan i plačem i meni to, brate, terapeutski nekako. Pun je bukvalno manga za koju čuješ jednom. Pogledaš ti napis i kažeš ja ovo nikad neću pročitat. Prvi put u životu kad se desi nešto loše kao ja ću sad bez razloga, bez ikakvog povoda da odem naći koja su mi pun i sve da pročitam u jednom sjedenju. Da, legit, to je tako i ja. U jednom sjedenju. Teško u jednom sjedenju. Nije u jednom sjedenju, ali ono, vrlo brzo. Ne može to u jednom sjedenju, brate, ja sam bio... Binđa se, da. Koliko dobro ste binđa. Masterpiece, ljudi moji, to je masterpiece manga, ne znam, to je među top 3, 100% mange koje postoje. Ja se slažem, meni je ta manga osakata. Inio Asano stavlja ljude na Suicide Watch sa 99% stvari koje napiše. Ne sa svim stvarima, ja koliko sam čuo ima par ovi manga čamuga s kojima pričam u grupi. Oni, kogod je, brate, čito išta od te ribe, svi su samo depresivni. Ali na onaj način gdje te ono baš dušu uništi koliko je tužan materijal, brate, ne znam. Borderline trauma je čitanje, no, baš suočavanje, možeš baš dosta povezivati sa svojim privatnim životom generalno. Previše, brate, hita, previše mi hita neke jako odvratne strane mene, ali koje tu postoje ono rezultat abuse. Uglavnom, one sve sjebane stvari tebe koje ti nisam stvorio, nek ti drugi neko stvorio, to, brate, toliko ekspoza, da ja ono, brate, ono čitam 4 ujutru, buraz, jako staraca, to je bilo prije tipa 5 godina. Ja, brate, ja, buraz, ne mogu držati suze u sebi, ja jecam ono u kuhinji. Da, to je to. To je ono opasnost od romantizovanja, kontaš dvije osobe koje romantizuju, a ono, baš nemoguće. Ja nisam imao taj doživljaj sa Pumpunom, ali ja mislim da je to dobro što sam ja čitao prvu Himizu, kao što sam pričao stalno Danko ranije o tome, ono kad su se dopisivali, ili smo pričali možda u Voice-u. Prosto to je meni možda Himizuje to što je vama Pumpun, zato što je to prva manga takva koju sam pročitao i prosto, znaš, ono, udara me, jer ima slične teme kao Pumpun, drugačije ih obrađuje jako. Da. I prosto
isto kao i što Pumpun izaziva osjećanja, tako i ovo meni dođe, onako meni se priplače kad god pomislim, a ne da čitam, zato što, znaš, upada neke onako tematike kad si mlađi, kad čitaš takve stvari, ono, udare te zapravo, pogotovo jer si u nekom fazi razvijenja, pogotovo ako si depresivan ili tako nešto naginjete, jer onako možeš zapravo se konektuješ sa nekim likom koji nije samo limitless fantasy želja kao što su u isekai animima ili ne znam šta god. Onako, to mogu i da vidim sa Pumpunom, ali eto, prosto ja sam ovo čitao prvo i ja mislim da se više s time onako konektujem nego s Pumpunom generalno. Meni je, brate, Himizu puno više blik i zato je meni tipa Pumpun draži, jer Pumpun ima onu, bar malu dozu, brate, dražesnosti i radosti, što ljubav zapravo ti pruža ako čovjeku i onda sve ode u kurac. I to je, brate, Pumpun taj... technically ima happy ending. Ajmo reći, da, Pumpun... Da li je to happy ending, ljudi moji, šta pričate? Pa ne, ono, brate, znaš kako, happy ending, bar su živi, to je meni happy ending. Kako je to moglo završiti, u stvari, ja ne znam je li ona riba na kraju živa, ja... Ne, brate, nije, brate, živa. Ali za Pumpuna ne govorim generalno, ali Pumpun na kraju okrene se. Da, više se ne gleda ko edgy demon. A Himizu je tipa ono... slušajte, ovaj čitav jak stav... on sebe tako vidi da svi razumiju. Da, jak stav, ovaj podcast da je čitav spoiler, boli me kurac, ovo je spoiler section, brate, uglavnom, Himizu, ako niste dosad slušate ovo i ako ste pročitati isto, brate, jako dobra manga, ja ne bi rekao da je buraz na levelu Pumpuna, ali ako ste pročitati, čitajte sad jer ide spoiler mod. Na kraju se Himizu lik ubije, jer Himizu je kontaž od start to finish je samo depresivan. Nema, brate, čarolije, ni ljepote, ni ničega, i ona riba što pokušava izvući glavnog lika, do njega ništa ne dopire. Jer on je ono baš ono at the bottom of a barrel, njega je sve ustralo i meni je, brate, ono Himizu toliko nihilistic shit, da meni ono ne pogađa me, jer kad u Pumpuna sam se više puta stavio kao ono toksična i destruktivna osoba, i na kraju sam i ja ispao iz tog svog sranja i uspio sam prijeći preko toga i biti bolja osoba. Lik u Himizu se ubije. Ja gledam kao, ovo sam isto mogao biti ja, lik je samo pička. I to je meni ono kraj. Zato ne mogu s Himizom se toliko povezati, jer lik je izabrao easy way out, brate, lako se ubiti. Zato nije taj ending ništa značio. Lako ubiti se. I znaš, pitanje je da li je lako ubiti se i da li on nije... Jes, pokušao sam 7 puta, bro, jes, bruko je lako. Uzmeš buraz 50 tableta, 2 litra rake. To je to. Dobro, je on ubio tako? A? On je buraz, ja sam pokušao buraz s nečim, oružjem, vatre, nećemo reći čim, odakle, samo da, nisam imao mudrost, stisnut buraz. Kad staviš cijev hladnu u usta, to je najstrašnija stvar u životu, brate. Zato ti kažem, prosto, znaš, a pre toga što se tiče Himizua, nije da on nije, znaš, jeste blik manga, jeste da ima taj moment da vidiš da nema budućnosti u tome svemu, ali on kroz cijelu mangu pokušava, nije da on ne pokušava, o tome se radi. Nije da je on, ja sam tužan, ja ne mogu ništa, ne, nego on ima sve vrijeme iskre koje dolaze u talasima, znači on ima volje, svaki put kad ima volje on upadne još veća govna. I dolazi do kulminacije toga. Da, svaki put kad ima volje on ode tu s ljudi umjesto da ono pokuša naći sreću, ne kontam, to mi je samo ono lashing out ko dijete. Nije neki pokušaj da nađeš... Ali koliko on ima godina? Pa koliko ima Pumpun, brate? Kad pravimo to poređenje. Stari od njega u osnovnoj školi, brate. Osnovnoj? Ha, brate, oni imaju 14 godina, fazon. Jel? Da, brate, zato ti kažem... Ali ne, pa to mi onda više, misliš da sebi dijete s 14 pucalo u usta? Brate? Ne znam za toliko rani su, inače suicide ono, kod mlađih ljudi uvijek dolaze oko 16-17, jer tad ti već mozak kao bude u fazonu, aha, tu je negdje završio pubertet, sad je sve kurac, kontaš. On ima nešto, on je stari nešto, ja mislim kasnije, pošto to počinje kad je mlađi i prođe, ja mislim, godinu ili dve kroz mangu zapravo. Tako da, ono, generalno, razlika između Pumpuna i toga je što Pumpun ima te neke nade i ima, ne znam, prosto, ja kad gledam u depresiju i gledam u sve to, ja prosto volim da vidim i taj drugi kraj svega, zato što, znaš, Pumpun ispunjava taj drugi kraj, taj loš kraj, da kažemo. I to je nešto što nekada pali isto, jer, znaš, previše dobrih krajeva imaš. To sada da li daje nadu ili ne, je diskutabilno, znaš, jer to može ti pokaže šta da ne budeš. To je real. Da, zbog tog je tu, da ti pokažeš šta da ne budeš. Da, znaš ono. Pa znaš šta, isto kontam,
Zbog čega više gotivim, neću govoriti ono bolje, zbog čega sam više gotivim Pun, zato što mi je pokazao i dobro i loše. Ali što mora nešto biti bolje od nečega? Što ne bi Zato samo što vole klišeito ljudi biti pretenciozna govna, a.k.a. Nemanja, to je sve, odmah Nemanja, šalim se, Koji je najgori anime koji ste odgledali? Šta? Koji je najgori anime koji ste odgledali? Ola, Đelik izvuče ovo i kako, najgori anime. Šta si ti Jan, ono rekao će ovo biti sat i po, ovo ide do 5 sati, burađ, ja idem sad rakiju otvoriti, poslije ovoga početi plakat on stream. Brate, Najgori anime. Jel ga moraš pogledat do kraja, možeš tip ono, a da moraš pogledat, nemaš dropout na 3 epizode. pogledat. Moraš ga baš ono upiti da bi se ubio ko čovjek. Ja, ako ga dropaš onda jebi ga, ne. Onda mislim, nismo... ne, jećemo loš anime na foru pokušao da bude nešto što nije uspeo loš, ili loš generalno samo loš. Loš u fazonu, brate, želiš se upiti što si potrošio to vrijeme na to. Mass of Destruction odmah tu dolazi onako. Kako se zove? Mass of Destruction. What the fuck je to? Googluj, ako hoćeš da gledaj, molim te. Ja nisam lično gledao kao ono loše anime jer me iz nekog Ja sam razloga odgledao Rent a Girlfriend, najgori anime ikad što sam odgledao. Rent a Girlfriend, to mislim... Rent a Girlfriend... Najgori anime. Rent a Girlfriend, brate, moraš biti lud da gotivi. Što tipa ono Garant gotivi jer Garant je ono sociopata teški. Mislim, Rent a Girlfriend bukvalno je i Hot ljudi trash. se žali i na mangu i to, mislim ono, razumijem ja ko to gleda i zašto gleda Japan. Japan. A nije samo Japan, ali ima nema- i Japoje jebeno, što su power creepovani inseli zapravo. A ne, Ja to sam su to isto, odgledao, bravo. brate, s 18 godina, kontaš palio random, kao ajde da odgledam anime, baš da vidim. I ja sam uzeo i odgledao anime, čitav. I kao, mislim da drugu sezonu, ne znam koliko sezona ima. Mislim da ima tri. dvije. Ali ne možeš vjerovat, koliko main karakter ne može ništa uraditi, negativ riz lik ima. A najgore je što ima negativ riz i bukvalno lik nema development. Koliko sam Nije vidio development. što se ljudi žale i na Samo je mangu, negativ to riz sve je, konstantno. manga je 200 i nešto chaptera, likov se nisu pomakli. Da. Nigdje, znači bukvalno homeostasis, brate, održavaju isti nivo ničega. Da. Kad smo kod Melo toga drma zapomjerili ništa, neki ne znam, ništa. isto. Ja ne mogu A? se sad sjeti legit da me jebeš šta sam do kraja Neki pogledao da me baš... opinion. Ja sam opening. zadnje, mislim, nisam do kraja pogledao sam dovoljno da mogu reći. Kingdom of Ruin i Yokohama Animation Lab uništavaju moj život. Da, legit, ti ljudi, brate, baš gledam im sve vrkove što su radili, ti ljudi su ono totalni ecchi bullshit što ne znaju animirati akciju i on konstantno uzimaju akciju. Tako da moj pick recently je Kingdom of Ruin, zašto sam pogledao tipa 7, 8, 9 epizoda, ne znam nija koliko, tripam više, ne znam koliko sam ih pogledao, previše. Dropajte odmah, nemojte gledat ništa što Yokohama Animation Lab radi. Ja ću reći, iako nisam uopšte pogledao treću sezonu, Seven Deadly Sins. Prva sezona, boleština, znači boleština, isto imamo Inner Demon Trope, Fantasy Shonen tuče, ali su samo likovi predobri, ja volim Ban i Meliodas i svi, ja njih samo volim, brate, King, sve su on moja braća, brate. Animacija brutal, ono, fajtovi, drkaš kurac, koliko je dobro. Druga sezona, Banana Gas, sa 30 frameova smo spali na nekako 10 iz minusa. Treća sezona, 2 frame po fajtu. Treću ja nisam gledao, znači drugu sam isto dropao napola, znači opet nisam gledao, ne znam jel s računa, boli me kurac jer sam gledao sam isječke fajtova. Ono je sramota šta su radili, manga je isto ošla u 3 piške matere, ne znam kako ljudi uspiju toliko sjebat svaki put. Svaka shonen manga na kraju bude smeće. Ljudi kao ono buraz, moramo pratiti sve jebene formule što svi sastavili i kad pokušamo mi uraditi nešto novo, ispadne glupo. Bro, sam se onda drž formule, ne znam, uglavnom, Seven Deadly Sins, šta su radili, isto tipa ko, kak se zove onaj horror anime s djecom, Promise Neverland. Još jedan, znači eto Jane sve znaš, prva sezona je doslovno bila savršena, druga sezona sramota. Likovi su uzeli mangu i rekli, evo vam prvi 3 chaptera u 7 epizoda, evo vam 100 chaptera u 30 sekundi flash forwarda na kraj. Da. To kad napravimo sad ćemo raditi bruku loše adaptacije, pošto imam da ventam o One Punch Man Season 2, imam ventat jedno 4 godine. Sad ima Nemanja i Rašć sad ko će svoj najgori pik ikad, slobodno. Najgori pik ikad anime.
Da. Pa rekao već Rent a Girlfriend da im je ono Ajoj, da, najgore. Rent a Girlfriend. Mogu skontat. A ne znam šta mi je još loše bilo. Ne znam meni, ja nisam ono Watch the Rock kad sam odgledao kao ok, cute animal na kraju, ono brain rot kraju dana. Što, Isto. brate? Ne znam. A ne znam, brate, nije mi se toliko svidio baš. Ja sam čuo da je baš Baš je. ono, baš lijep ono Slice of Life musical anime. Jesu dobar, Slice of Life, dobar je musical, stvar zapravo je dobar. Pa zapravo, Rašću, ti trebaš Zapravo je samo, dobar. ti trebaš 2 sekunde više uložiti. Braćo, underrated comedy anime Asobi Asobase. Čekaj, Asobi stani! Asoba. Čekaj, Asobi Nemanja. Asobase ima toliko dobre klipove, toliko je smiješan anime. Ja sam bukvalno vidio jedan klip od kada rekao sad ću sve pogledat i nijedna epizoda nije letdown. Svi 12 epizoda. Mi smo digresija 50 napravili. De Nemanja završa ovaj tvoj najgori anime. Sad će li kreći Jutsu kasnije, ja ću početi prištati ovdje. Nije, Banana Fish sam htio reći, sam da kažem, nije mi nešto Banana Fish. Ti si lud. Ja nisam gledao Banana Fish, ja znam da si ti lud. Doslovno. O, Nemanja! Koji će najgori anime? Daj sam da završim ovo govno. pa, daj mi, neću da prekidam nikoga, ne da ti mi onako prosto pričam, tako da nemam kada kažem, ono, jer prekidate. Koji ti je najmanji. Znači ovako, imaš Mars of Destruction. Kak se, da speluj, šta koji kurac je to, brate? Ja Mast of moram... Destruction. Mars of Destruction, da, kao Mars, kao planeta. Meni izašla igrica, brate. Brate, šta je ovo? Ne vidim šta ti gledam. Čovjek je legit najgori. Da, ovo ne mogu, Šta je ovo? Brate, mi imamo pikove od ono relevantnih stvari, oni zvuče ovi neki Da nek neko girls. upali stream, da nek neko upali stream. Brate, neko mora upaliti na Google Images ovo da ljudi vide, ja ne znam šta je ovo. Brate, nek ljudi googlaju, ja restateam samo svoje, ja ću reći Terraformers jer lik me nekako iz nekog razloga s Marsom posjetio. Terraformers zato što su ljudi cenzurisali anime tako što su stavili velike crne lopte preko čitavog ekrana kad se dešava buraz ono tuča. To Ja je sve sam što ja upalio reći. prvu epizodu Terraformersa, otgledao i rekao šta se ovdje dešava? Zašto je ekran crn 99% vremena? Ljudi vrište i samo je crn ekran, brate. Ako niste bili tipa 2010. 2012. tu, molim vas pogledajte samo fightove Terraformers, ja mislim da to radio Madhouse, nisam siguran. Brutalan, znači animacija sve brutalno i ljudi su cenzurisali tako što stave ogroman crni krug preko čitave epizode. Eto, to je meni, eto sam, izvinite za depresiju. Ali, pored toga što imate crne rupe priča je jako glupa, ali ovako zanimljivo je, fajtovi su bili zanimljivi u manzi, mislim ono, ali što se kao kažem, Mars of Destruction, ako gledamo šta sam gledao od animea, što je najgore, Brate, šta je ali ovo? lično, brate, ne pitaj samo gledaj. Evo, Zašto ja ću ti, paliti. ne brate, zašto ti mrziš svoj život, zašto ti ovo gledaš? Ajmo brate, ajmo molim vas za sljedeću fucking epizodu, legit, sam vidim šta, jel Raš Šta je ovo? Paz ovo je neki Naruto. Da, šta? Šta je ovo? Slušaj, Rine Sharingan, brate. Sljedeći, brate, podcast, svi moramo pogledati ovaj anime, brate. Ne, brate, ja ne želim. Ajmo, molim vas, svi pogledati ovaj anime, buraz, molim vas. Čekaj, moram naći da vidim koliko ima epizoda, ako ovo ima više od 10 epizoda, ja sam... To je film. To je Još film! gore. O, gledam Film. ovo, braće gledamo, boli me kurac, sam da znate, svi morate pogledati ovo. Brate, Svi morate pogledati ovo. ne možeš si naći, ne postoji. Ne može se naći. To je najgore sve što sam gledao ovako, ali pored toga, jedna od ličnih stvari što ja lično mrzim od animea je Umineko, što je i moj omiljeni anime u isto vrijeme u neku ruku, zato što imam sentimentalne vrednosti, sam čitao vizualnu novelu posle toga, koja je jedna od najboljih stvari koje sam pročitao ikada generalno. I anime je užasan, radio ga Studio Dean bio i onako masakrirao je prvu polovinu priče zapravo, zato što vizualna novela ima 8 chaptera i radili su od 1. do 4. chaptera i oni su onako bukvalno masakrirali najgore moguće što su mogli vizualnu novelu. Ima manga koja je iole bolja obrada, ali onako ako da iko gleda mi neko, neka samo pročitao mi neko, bude to po savjet. Jeste velik kao 2 rata i mira, ali ono. Što najgore, brate, Studio Dean ima stvarno bruku dobrih projekata, baš ono sad gledam. A onda uzmu neki random baš ono hajpan materijal i posere mu se na glavu. Što nikako ne kontam što rade neki studij. Perfectly balanced as As all things. things should be, da, doslovno.
Tako da to ti neka dva moja mišljenja što se tiče toga. Imaš to prvo što je Mars of Distraction, ja bih ga gledao sam, to je bilo još dok sam bio anime fanovima i to je ceo taj onako... Brate, koji Umineko? Ima toliko Uminekova na Tachiyomiu. Umineko no Naku Koroni. Dobro, to je to. Imaš kako su... A lik je to sam pitao da može izbrisat za sebe. Lik je stavio Na mange u Tachiyomiu, ne znam. Lik je stavio hide this from the list, razumiješ kao ono Aha, važi. Ali stvarno neću se sad praviti, stvarno sam dodao u library. Pošteno, brate, pošteno. Ali sad, zapravo najbitnija tema. Koju su vam adaptaciju najviše unisli studiji? Neće niko ajde ne pričamo samo Berserk 2016. Aj sam da svi nismo to gledali. Ja nisam uopšte ni gledao jer ja sam pogledao prvi 10 sekundi i to je dosta. Berserk? Da, 2016. Berserk ima dobrih, onaj stari anime ima dobrih. Brate, jesi ti gledao 2016. Ne pričam o 2016. CGI-em, ovaj novi. Ne filmovi, nego onaj doslovno gdje bura CGI Da, traktor. 2016. adaptacija, bukvalno gdje kad swinga Dragon Slayer i sam čuješ bukvalno tanka udarati. Dong, brate, čovjek tamo lupa, da ima neki spin-off do jaja, brate, kako se zove onaj studio što, brate, na sebe Berserk krade spin-off gdje buraz ide Griffith sa tavom i lupa gaca po glavi, svaki druga gac hoće jebat kacku, brate, kao, kacka ljubav moja, dong, horny, dong, brate. Bukvalno zamislili TF2, brate, pan sound effects, to je to. Ja mislim da su uzeli, ja ne znam kako Valve njih tužao. Meni je generalno Studio Dean onako, Studio Dean, to je bilo doba kad sam ja najviše gledao anime. Kad spominjete zvukove koji su zastarjali i kod dobrih animea gdje se javljaju zvukovi koji su zastarjali, gdje sam ja primijetio da zapravo dobri anime One Piece ima toliko stare sound efekte i dalje drže iste, ja mislim da kad bi promijenili vizualno, kad bi ne znam kako se to radi, sam malo da step upuju vizualni game, audio-vizualni game. Vizualni game je step up. Mislim da bi bili još puno bolji. Šta? Pogledaj prvi Vizualni, da, audio. Audio. Vizualni na mjestu, ali audio, govorim kao. Ja sam, brate, imao animea gdje imaju sound efekte, kontaš puški isti kroz čitav anime. Kažem, čisto to je za... i vizualni su dosta poboljšali. Nakon Balzea, zvukovi, primijeti se već, kad počnete čuti to, primijeti se, bukvalno sound efekti stari animea. Pokemona, ne znam, generalno. Jeste vi kad gledali, brate, anime i da vas je sound effekt iz animea izbacio? Ja sam tipa gledao Fate Stay Apokrifa, ne znam. Govna, brate, ne, uglavnom, solidna je to adaptacija, brate, solidna je to za Fate. Ali sam čuo tipa zvukove mačeva. Znate onaj, užasno ko Vine Boom efekat, onaj tong metala. Ja sam to čuo, ja prestao odmah gledat. Meni je nešto buraz neuroni su svi postali jako hostile kad sam to čuo. I tad kad god čujem to, brate, u animeu, ja ga moram ugasit. Jer to nije zvuk, brate, metala. To je ko neki Uncanny Valley neki zvuk, ne znam ni odakle je došao. Ja ga čujem kao dong. Ja budem u fazonu, ja gledam Scooby-Doo jebeni. Ja gledam Tom i Jerry, brate. Ja ne gledam nešto što me i mrsa sekunde. To je men baš anime mi kad mi to ubac taj tong i tipa kad se čuje od udarca onaj kao gdje je onda najbolji, koji vam je najbolji, ne znam, shounen sa zvukom, što se tiče zvuka? Što se tiče zvuka? Anime. O, jeboti majko, kakva kategorija. Što se tiče zvuka... Cowboy Bebop, Samurai Champloo. A čekaj, misliš soundtrack Čekaj, soundtrack ili sound effects, jebi ga, to je sad... Ja sad mislio sound effects da su stvarno dobri, ja mislim da su u Samurai Champloo sound effects baš na mjestu. Samurai Champloo je generalno na mjestu sa svime, ne znam. Da, realno, svime je generalno na mjestu, da. Samurai Champloo je samo underrated mega klasik, da. Jeste. Čak ja mislim, ne znam je li hot take ili nije, ali da je bolji od Samurai. Od Cowboy Bebopa 100%. Ne, da je bolji od Cowboy Bebopa. 100%, men to, brate, nikakav dispute nije. U Cowboy Bebopu sam ja više epizoda bio u fazonu,
aj dobro, rade, nešto nebitno, Samurai Champloo sam bio ovako, ja i 5 buksni kao. Šta se sad Mislim, dešava? nije baš te bilo Šta se sad nebitno, dešava? ono, Cowboy Bebop je i dalje, da se mi razumijemo, genijalan. Ovo bi bio jako dobar, ono... Plastik, možete puno izvući iz njega, generalno jako dobar anime, ali isto Samurai Champloo na kakav način su sve ukomponovali i kako su priču i dalje na isti način, samo zanimljiviju napravili nekako pacing i razvitak karaktera. Nekako, mnogo mi je završeniji Samurai Champloo i takav kakav jeste, ostao nezavršen jako, tako se moralo desiti, to je jedna stara priča o legendama koji su našli na tako bizaran način i na tako bizaran način ostalo do samog kraja koji je baš onako emotional Bittersweet je prikazan, baš je brutalno. accurate sve na mjestu i onda imaš, na primjer, sad imaš Cowboy Bebop, mi vidimo završetak jednog karaktera s kojim smo do kraja, do Da. pika, do završetka, enda došli i onda imamo ostale karaktere s kojima ne znamo šta se dešava, ni kako su oni završili, ni koja je Da. njihova priča dalje. Samurai Samurai Champloo ima 3 karaktera i side karaktere koji svima je kompletna priča. I svim dobrim side karakteri su umrli i svima je baš kompletna priča. Pa i ono, Cowboy Bebop, brate, Spike ima lijep završetak, ali meni je više gotivim od Samurai Champloo-a, iako nije ono ko ispunjavajući tipa ko Cowboy Bebop, više mi je ono kao tipa, brate, pogledao sam nečiju priču koja se nastavlja dalje, ali ja neću gledat taj završetak jer to je jebeni život. Ne moraš ti, brate, znat kraj svega, nek to samo ide dalje svako očas svojim putom. Naravno. Ali Samurai Champloo je to radio sa svakim main karakterom. Da. Ja da opet pišem, ti nastavite priče. I... Samurai Champloo je dosta i kraći generalno. Dobro, da. Znaš, to je nešto, Mislim, nešto puno mi duže, se- to je puno je teže više- obuhvatiti. Mislim, dok gledate Cowboy Bebop do, ne znam, nija 16 epizode, nemate pojma šta se dešava otprilike. Znate kao glimpse, ali i dalje nije ono mind blowing, neuron activation momenti, samo ono ne razumiješ. Barem sam ja imao takvo iskustvo, onda tek kreće ono vraćati na sve počinje imati smisla. A Samurai Champloo i dalje od početka drži, eto tu, zanimljivu tačku. Pa, jako je zanimljiv Samog i kraja. ima dosta akcija koja je isto zanimljiva, znaš, ono, način na koji se bore, raznovrstnost, ta je isto onako zanimljiva. Muzika koja ide uz to sve isto je jako dobra. Nujabes. Nujabes, Znaš- imaš s jedne strane Nujabes, s druge strane imaš Seatbeltse. Da, Dva genijalna benda, nevjerovatno, stvarno odlični albumi. Essential. kad smo kod loših adaptacija, ja stvarno imam onako gripe sa Studio Dinom, zato što kako se zove, ja generalno volim Nasuverse. Nasuverse su ti stvari koje je pravio kako se zove, što je pravio Fate Stay Night, što je pravio Tsukihime ili Melty Blood igre ili Kara no Kyokai filmove. Od svega toga svima preporučujem Kara no Kyokai filmove da gledaju. To je iole jedino dobro što je izašlo, onako dobro da kažemo, odlično. Od muzike pa do same animacije, jako veliki fan sam Fate franšize, kažem Fate franšize, mislim na Fate Stay Night i na Fate Zero, ništa više. Ufotable, koji je pravio bio Fate Zero, i jedan od studija koji ima fantastične animacije, na primjer, i zvukove. Znači Ufotable je onako kidao što se tiče toga. Zato što ne plaćaju pored. Allegations, ili je dokazano, nemam pojma. Jel to joke na Demon Slayer? Aha, zašto je Da. tad kad je izlazio Demon Slayer on bil kao wow kakva animacija, onda je tamo bilo kao da ljudi ne plaćaju porez, izbjegavaju tax Da. evasion. Ne, oni... Autor je u zatvoru, ja koliko znam, jel su, da. Demon Slayer, jedino što bih rekao za Demon Slayer, što je onako, meni se priča lično ne sviđa, mislim i Da, opet priča da nije nešto, da se mi razumijemo Mislim da svi. i efektivno nije nešto dobro ovako. Demon Muzika Slayer ima je okej animacija. ima okej koncept i ne mora biti ništa specijalno. Neće biti instant classic, sasvim je ono. Okej je to, ali bukvalno da nisu kraj usreli bilo bi sasvim okej. Ali je eye candy onako, iskreno. Eye candy je, da. Ali zašto ne bi izabrali, na primjer, Claymore prije Demon Slayera, dobro pitanje. Claymore, zato Zašto je što... Claymore seinen, ovo je shounen drugi. I ne mogu te... I to što je on rekao isto, apsolutno, zato što ne bi nikada mežu shonene i seinene, zato što prosto drugačije isto. Ako ćemo pričamo o shonenima, možemo spomenemo, ne znam, također Hunter x Hunter ili još neke kvalitetne, onako, shonene. Hunter x Hunter je genijalan.
Ja toliko mi je Jeste, žao, cancelovali su Hunter x Hunter, ljudi moji. Cancelovalo kako? I čemu sad pričamo trenutno? Hunter x Hunter su cancelovali tako što je ovaj brat što piše, ono, objavio kako će se završiti. Slučaj da on ne završi sa Pa, Gonovom zato- unukom, da će biti main character ili nešto, pa da će ona preuzeti priču, sve. Gon nema više powera i ne može vratiti, ne može se ništa desiti. I to je dobro, zato što ako završiš ark sa nekim likom treba da bude završen. Da Hunter x Hunter, na primjer, vrati Gonu moći, ja bi smanjio, znači, Ja bi priče sad i stavio tako ti- Kurapika kao main karaktera, iskreno, poslije ovog što se desilo. Pa poslije Kurapika Chimera sad i Ant. jest, ja mislim. Pa sad i jesu, Kurapika i ovaj kako se zove be, ovaj majmun, lekar. Manje Leorio. više. Leorio. 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 Brat moj doktor, ja meni, pardon. Pazi, zaista onako, Hunter x Hunter mi je fantastičan shonen, pored toga različno što je još bio okej. Mislim, Full Metal Alchemist Brotherhood okej, ali meni je toliko išao kurac comedic relief u tome, znači haha, Edward je neki Što I si rekao da je znači- Full Metal Alchemist loš? Ne, rekao sam nije loš. A, nije loš. Ali je ono mid. Ali... Nije mid, brate, dobar i genijalan. Ne, kažem za njega, meni je Full of Metal Alchemist Pik. za introduction buraz shonena top, ali mislim da imaš ono nešto puno bolje rade priš. Tipa meni Soul Eater, Brook Znaš da Underrated meni mi je zbog nekog strašan. razloga Full Metal Alchemist full. Ja bi njega S-tier-ovo, 10 bi mu dao, kad bi ocjenjivao. S tier. Controversial take, Rašić hot take-a, kao i svi ostali stavljaju Full Metal Alchemist. Znam, i to moj hot take je da je mid zapravo i da nije toliko dobar. Ali ne znam, nije bukvalno, ne možeš Nije mid. jer je Nije priča mid, ne možeš sasvim- reći da je mid, ima brate. početak, kraj, resolution, Ima- character ima- building, dobro ima li- utilized characters, dobri vileni, dobri arkovi za njih, skoro sve, i ovi koji su sidelined, mislim nisu sidelined nek tipa onaj Degen što kopa tunel, ono, to mu je čitava poenta. Slot jebeni brate kopa tunel, čovjek igra Dwarf Fortress, čitaš jo we digging the hole bro. Kako je manga prelijepa, manga je prelijepa, nevjerovatno. Manga, dobro, znaš kako je men brate Full Metal Alchemist Brotherhood? On je ono shonen što je tipa Jack of all trades. On ima sve što mu treba i radi ga jako dobro, ali ni u jednom mi nije brate savršen. Razumiješ? To mi je jedni gripe Ali sad. vidi, opet kad kažem meni mid ne znači da je to loše uopšte. Pa naravno. Ne, to ne znači, ljudi, ono, shvatite to pogrešno, jer, znaš, to možda bude i šestica, meni 6 od 10 je sasvim okej ocena, to je nešto što je palatabelno, znaš, ono možda gledaš i da te budeš na prvo okej, ovo gledao sam i bilo mi je fino, znaš, ono, setit ću se svaki put, kada pomislim moći ću setim scena bez problema, razumeš, nije da ću biti wow s njima, zato što ako setit ću se i loših scena, znaš, naprimjer, kad bi to na personalnom nivou neko rekao bi, anime koji su veoma dobri mi ostavljaju neki utisak, da li je gorak ili sladak, ali ostaje mi taj dobar utisak, ne ostaje mi i loš utisak, znaš, ono, neću se sećati i loših stvari kod njega, zato što su dobre stvari mnogo više nadjačale to. U ovom slučaju mi nije baš tako, naprimjer, znaš, ono, za Hunter mi jeste tako, zato što Hunter x Hunter jako lepo se hvata cele tematike shonena, ima tu subverziju, znači Phantom Troop Park, naprimjer, ti je subverzija svih vilena u shonenima, gdje ti neko se prikazuje kao apsolutno zlo, znači on je zlo, njega treba uništiti, jel da? E sada, kroz priču polako otkrivamo da cela Phantom trupa nisu uopšte zli, da oni uopšte, znaš ono, da su zapravo dubinski drugačiji likovi i to se sve razlaže kroz priču, koja je sve vreme kombinovana i sa developmentom jednog od glavnih likova i prosto su to urađeno na jako lep način, kvalitetan način, isto tako Chimera Ant Arc kad je bio moment kad se nalaze, onaj isječak 3 priče gdje se oni svi nalaze i simultano pričanje priče je jako dobro određeno, pogotovo anime, to mogu onako da izdvojim kao jedan onako boljih momenata, iskreno. Ali ja koliko se sjećam, brat, Hunter x Hunter animea ima isto ono u početku, pogotovo pacing, kurac Nije dobar, ja mislim da je dobar od početka jer dobro introdusa i te nebitne scene su jako dobre jer kao zapravo upoznaješ se kako funkcioniše sve. Ne znam, ja sjećam tipa da sam bio prvi 10 epizoda, 15 gdje Gon peca govna i onda ljudi pričaju ono Hunter x-Emu 5 epizoda, sam pričao, ništa ne saznajem. Ne, mnogo brže ide ceo anime. Mnogo brže ide, na 5. epizodi oni su već pred kraj egzema.
bukvalno ono idu dalje na egzemu. Kako pred kraj budaletno jedna, ono Hunter Exam traje pun kurac. Ne, nego početnog onog egzema, gde tek ulaze u Hunter egzem, jer trebaš tek da uđeš u Hunter egzem, trebaš da uradiš onaj egzem da bi ušao u Hunter egzem. Ja s toga ni ne sjećam. Da, zapravo, ja mislim da trče 80 km na početku. Ne, to je pre Hunter egzema, trebaš prvo da nađeš gde je Hunter egzem, to je egzem isto samo po sebi. Nije, to je prošlo do 5 epizode, oni su već ušli i krenuli i ono, već trče 100% ili je čak poslije toga. Možda je samo moj brate novo razvijeni ADHD brain se sjeća kroz toga jer to ima, men sve što ima preko 40 epizoda meni je sad previše. Možda se ja toga sjećam. Hvala ljudi moji, ja sam trošio godinu dana na One Piece, ja tebi svaka čast, ja i dalje kažem ljudi što ono tvrde da je One Piece najjače sve sam zašto je ogroman. Ja sam kažem pročitaj Vinland Saga. Nije brate zato što je ogroman, ali je ogroman kontaš. Jan, što si ti unlockable character mode? Molim te, objasni mi bro. Brate, moraš 200 coina. A on je očeo, samo je freezao lik ekran. Kako se to uradi? Mogu li ja to uraditi? Ne mogu, nebitno. Ljudi moji, najbolji anime ikad ja nisam još rekao koji je meni najbolji anime. Kad smo to počeli govoriti, brate? Ja nikad vama nisam rekao koji je meni omiljeni anime, a volio bi reći koji je omiljeni anime. Zato što sam prvi put na podcastu i podcast je, ne znam. A ne, brate, što se meni tiče, ajmo napraviti ovo buraz, ono, regularnu postavu, ko official podcast, Charlie i Jackson i Retardi, brate. Šta nam neko treba pored nas? Šta nama legit iko treba pored nas, buraz? Svi sve čitamo, svi sve gledamo. I niko ne dijeli isto mišljenje, tako da bit će zanimljivo, ono, ne znam. Da. Ljudi moji, najbolji anime. Ja moram reći, Steins Gate. Daj top 5, aj kad ste već ovo raditi, dajte top 5. Ma top 2, brate, meni je Steins Gate top 2. 5, a ne vidim se ruka, fucking smash. Mojih top 5 me pitaš, dobro. Da. Steins Gate, Code Geass, nekad ne znam koji im je bolji. Dobro. Stavio bi definitivno JoJo top 5, stavio bi u top 5. Ali JoJo je franšiza, bro. JoJo je franšiza, ali ja stvarno s JoJom a pikaj onda dio, bro, sam pikaj dio, nemoš ono reći JoJo, jer ima ono JoJo što gore ima JoJo, razumiješ? Što ne gore, mislim gore je svi, legit gore je svi. Hunter, dobro, nebitno, Hunter mi je u top 5. Dobro. I... Samurai Champloo. A dobar ti je top 5, legit i neočekivan. I stavio bi onda 6 One Piece, I guess. Nemoj ti njega stavljat, nekad. Ne, One Piece je, brate, baš ono, genijalan je, na kraju kad pročitaš sve, baš a ne pročitaš, rekli smo anime, bro. Brate, Steins Gate mangu, brate. Rekli smo anime, nemoj sad čitanje One Piece-a, znači drž One Piece dalje od top 5. Ne, ja sam One Piece odgledao, brate, ja sam One Piece čitav odgledao. I stavio anime isto u top 5. A ne možeš onda 6, ti ga stavio 6, stav ga u 5, bro. Memorable mention, One Piece se ne smije izuzeti, ja mislim iz odgovora nikada, jer jedna od najkompletnijih priča, full potential iskorišteno što anime može imati. Kakav god da je pacing, nekom se može svidjeti, nekom ne, ali na kraju kad vidiš čitavu priču i koliko zapravo tu sadržaja ima i character developmenta i character lore-a, svaki karakter stvarno ima jako dobro napisan lore i jako dobro funkcioniše power sistem, jako dobro funkcioniše svijet, sve ima zapravo jako smisla. I ti ne bi rekao tipa da... Nevjerovatna je jedna stvar da ti od toliko dugačke mange i toliko dugačkog animea od početka, od prve epizode stavljaš detalje konstantno koji su relevantni i dalje kroz svaki chapter, kroz svaku epizodu. Foreshadowing, kontaš čovjek zapravo, One Piece se završava za 3 godine, recimo. Ja mislim da završeno je oko 80% priče je završeno. Lik laže. I čovjek je rekao da je on već stavio dovoljno detalja da se može skontati kako će se One Piece završiti. Ali još niko nikad nije skontao. Jer... Ali on je ispričao, ja mislim, jedan lik ima pored njega za svaki slučaj što zna čitavu priču One Piece-a. A dobro brate, Oda za razliku od svih drugih mangaki ne umire, brate, ako išta, lik bar ne umire i nema fucking rak lijeđa ako svaki drugi. Ja ne znam kako,
Ali svaka mu čast, ono, stvarno svaka čast čovjek. Pazi, Piece of work, baš piece of work, brate, ja only respect vidim. Ja, brate, ono, kad odgledaš, ja sam isto mrzio One Piece, ja odgledao sam One Piece i skontao sam da sam glup, što sam ikad rekao da je One Piece glup, zato što, ono, nikad nisam odgledao ga zapravo, i onda sam ga odgledao, i onda zapravo, jedan od najboljih stvari, najboljih animea koje sam odgledao, toliko kompletno i toliko sad uživanje, praćenje novih epizoda, novih chaptera. Najveći event koji će se desiti u anime istoriji desit će se u One Piece-u, bukvalno. veliki hot take-ovi, Baš onako, ali su... ja nikad ne bih rekao da je, brate, tipa One Piece loš, ja sam rekao da je stvarno bespotrebno velik. Aj, nemoj da čujem tvoje... Nije bespotrebno velik, brate, stvarno potrebno je toliko kontenta da ti zapravo sve na jako dobar način možeš da shvatiš, svako može ko gleda One Piece shvatiti. Ima suvišnih epizoda. Brate, gledam Vinland Sagu, ne, nije potrebno, buraz, Vinland Saga, buraz, za 80% manje meni ispriča troduplo jaču priču. Ne moš mi reći da je, brate, volumen to što, brate, očarava, ne treba s tim. To je jedina loša stvar One Piece-a, ja se slažem, pacing je užasan, ima puno užasnih epizoda, ali to, ne znam, ko heroin, brate. Dobiješ onda najbolje epizode ikada. To si ikada odgledao, da toliko priče iza, ono, završetak i kao ono što dobiješ na kraju, zapravo dobiješ puno. Ali da li se isplati, to ne znam, ali dobiješ stvarno puno, ono... To vjerujem, ali opet mislim, brate, da meni ne treba 1000 epizoda da bi ja dobio taj rush, jer kažem, čitam Berserk, što je buraz greatest piece of fiction, ubjedljivo za mene ikad napisan, što mi je stvarno ono modifikovao život. Isto s druge strane imaš Vinland Sagu, što je isto to uradio. Niko od njih nije ni blizu, brate, One Piece-a po veličini. A mislim da su ono puno više impactful ko umjetnost. Znači ne sad ko manga, nego ko umjetnost što je utjecala na mene ko čovjeka. Lik je očeo, ovo je bilo too much za njega. Brate, ja nisam ni stigao da mu komentarišem listu. Jan, gdje si ti očeo? Ovo je, brate, epizode gdje svi samo nestaju random. Ovo je shoutouts to MTEL-ov internet. Real, oči na sve. A što ste pričali o Dodiku? Lik me čuje preko puta mi zgrade, lik nas je shutdowno. Šalim se. Evo ga, vratio se. Radimo, Jan, kao top 5 i objašnjavamo kao zašto i što sam dobri. Sad je Mladi Nemonja. Kako se zove, čekaj prvo samo da odgovorim na njegovu listu, ako mogu onda. Oš odgovorit na njegovu? Hoću. Legit 8 sati epizoda, bro, ja sam down for it. Ja ću ovo morat gledati timestampovat, brate, ali to je život. Ja mogu da krenem da radim za 10 minuta, mislim, mogu da radim i da se mutujem kada se javljam na poziv. Nemoj sad da je toliko već. Uzmi, ne znam, recim daš kasni 2 sata, rezdati udar u auto. Ne mogu, jebi ga. Onda pucaj, bud mute, ne znam šta bi rekao, boga met. Da, evo ovo opet nestaje, jebote. Evo, vratio se. Aj. Ne, nego ovi se vratio, pogledaj ga. Vratio se čovjek, ali se ne čuje. Ja sam smotao cigaru bez duvana, ja ću se ispovrćat sad. Jebi ga, upala je priča ozbiljno, ja sam popio 3 pive, ovo je sad too late. Prve 2 stvari na njegovoj top listi... Volio bih da čujem zašto ih voli, zato što ja smatram da su veoma kvazi obe stvari i da pokušavaju da budu što nisu. To je too deep onako, ali zapravo nisu obe stvari i mogu da komentariš zašto i šta. Mislim da tebe je bilo lakše samo da buraz svoje objasniš, jer ovaj čovjek vjerojatno raspadam s internet. A izgleda. Generalno, kako se zove, moje. Dobro, rec Miraj Niki, hajde ne. Ne, gledam sada, ovako ću onda. Subjektivna lista... Helsing... Opa! S tobom da će se buraz u top 5 poklopiti nikad ne bi očekivao. Pogotovo za Helsing. Ne, subjektivno, ovo je subjektivna lista, da onako... Znam da su sranje uz nekim stvarima anime i da nisu uopšte znaš onako po topu nekom da ih listam, nego samo onako uživao sam u njima više, razumeš? Brate, ja mislim da ti umjetnosti trebaš gledat po tome kako uživaš, ne objektivno šta je buraz
sve kriterijume ispunilo, meni to nema smisla, kao objektivno najbolji show je blablabla. Ne brate, u čemu sam se ja najviše osjećao sretan i uživio. To je to, Ali to je imaš toliko užitak i u jednostavno. ovome, nije da nemaš, znaš, ono, sada jebi ga, meni se malo pokvario više užitak jer sam preteru bio u tome, nije bitno, razumeš, Pošteno. ali generalno. Tu je Helsing, znači Mira i Nikki, eto to je moj hot take, onako guilty pleasure je Mira i Nikki. Najluđi hot take ljudi moji ikad, Mira i Nikki u nečijem je top 5, bro. Onda šta je tu još? Kako se zove, Welcome to the NHK, definitivno. Šta je Ovaj, to, bro? To ti je slice of life o liku, onako, na najgorem, bukvalno nitu, onako, razumeš? Lik živi u kući u đubretu, brate, i ono, ne radi nigde i radi se o njemu, bukvalno, šta on pokušao da radi u životu. Dobro. Sada, kako zove, pre bih preporučio mangu da se pročita jer u animeu ne prikazuje da se on i besno drogira pored toga, pa zbog toga ima haludže koje vidi, onako, u animu nije objašnjeno zašto vidi neke stvari koje vidi. What the fuck je to? Welcome to the NHK. Lik se tripuje da japanska televizija brainwashuje ljude ili tako nešto generalno. Znaš onako, znaš ono, ti bi trebao mene saslušati da gledaš par anime, znaš ono, pričam sve vreme. Bri bogam, buraz, ja da mogu uzeti mjesec dana godišnjeg, ja bi uzeo i samo gledao anime i to ću vjerojatno morat početi dok radim, ja ću morat gledat anime, jer volio bi puno stvari pisat koje nisam gledao, a želim gledat i ono zapisivat svoje misli. Aj, nastav. Kako se zove, i jako lepo cover, to zanimljiv je ako prelazi od toga šta možeš da radiš od pravljenja igrice pa do, znaš, ne znam, brate, igranja igrice i tako dalje, onako, život jednog nita, Da. onako, generalno. Pošteno. Šta je tu još? Technolize mi generalno obe liste tu. Technolize je anime koji ide sa Haibane Renme i sa Laneom, jer je to cela trilogija jedna. Trilogija duše, tela i uma. Da. Cell je kako se zove, tačnije Lane je Technolize je telo i Haibane Renme je duša. Od sva tri najmanje volim Haibane Renme, Cell kao Cell uvijek je onako tu negde pri topu zato što je dobra stvar, generalno. Generalno cijela trilogija je dobra u objašnjavanju toga što objašnjava. Ne i previše da zadiru to zato što bi volio ljudi da ogledaju i da vide sami, jer onako... Naprimjer, reći jednostavno, u Technolize u prvoj epizodi nemaš skoro uopšte dijaloga, nema ničega, nego samo animacija. Pošteno. I Visual također... storytelling treba biti, brate, ono, ako možeš sve preko animea vizualno ekspresovat, ti s menu radio, buraz 10 out of 10 posao, po meni. To ti je neka onako moja top lista, mada ja sam relativno rano prekinuo da gledam anime jer sam prešao na mangi, bio skroz na mangi i posle toga sam prešao bio na light novele, brate mili. Ali to ima smisla, brate, jer ko ima vremena dok ja pogledam jednu epizodu, ja mogu pročitat 6 chaptera, brate. Istina i također kako se zove dosta stvari koje ja volim da čitam ili da gledam, eto to kao to što je Mira i Nikki, ja volim da gledam dosta te senseless edge feste, razumeš? Zato volim i Chainsaw, ja na primjer ne mislim da je Chainsaw toliko dobar, ali i dalje ja volim da gledam užitak u tome što pruža, razumeš? Ima dosta survival mangi, to je onako jedan od mojih top tier stvari, ja volim jako te survival mangi, kaže survival mangi je to ili Battle Royale gde se oni svi kolju međusobno, ili je fora gde oni moraju da prežive neku apokalipsu. Da. I toga nema mnogo anime od toga, zato što ne znam zašto, valjda zato što se ne bi prodalo lepo, to je najiskrenije moje mišljenje. Što najgore, ne znam ili ima sad bruku dosta ono Battle Royale i ono Dead Game, anime i mangi, ali nisu dobre, mislim da je to problem. Bruk su samo edge festovi, puno gora, nikakvo, no substance, to mi je problem. Jako je teško ispuniti dobar, znaš. To da. Mislim da Dead Game treba biti ono eksploracija, brate, ljudskosti, jer šta si ti sve spreman jebote, dokle si spreman da potoneš, da preživiš. To bi, brate, trebala biti eksploracija tog žanra, ali to niko ne radi, svi su fazon, ovu sturu silovali, ovaj lik je buraz pojao 5 granati, brate, boli me kurac, daj mi nešto što ima smisla. Tako da ono, kontam. Dobro, znači to je, Nemanja, tvoji top 5, gdje nabroj samo imenom opet?
Šta sam rekao, bio sam se zaboravio, tu je Helsing, kad kažem Helsing mislim da je Helsing original. Mineko sam zaboravio, Mineko mi je Alba tu isto. Čekaj, tebi nije Helsing Ultimate? Ne. Ja sam gledao, jedan od prvih animea koji sam gledao je bio, brate, kad sam imao ne znam koliko godina, bio sam, brate, bukvalno išao, tek sam počeo u osnovnu školu, brate, imao sam nemačku televiziju i u 10 uveče ti se puštao, bio Helsing original bio. Al bro, jes gledao... Ne, saslušaj me do kraja. Ja više volim lično Helsing Ultimate, bolji mi je, daleko je bolji od originala, ali ja nisam gledao original, možda ne bih gledao anime i možda ne bih gledao uopšte generalno Helsing Ultimate, razumeš? Jer to je jedan od prvih anime kao i One Piece što sam gledao, to je bilo na RTL dvojici nemačkom kanalu na satelitskoj što sam imao kao klinac. Znaš li koliko sam ja ljubomoran što si ti imao jebeni kanal što je prikazivo jebeni Helsing. Ja sam morao gledat fucking Shaman Kinga, jebene Digimone i Bakugan. Ti si imao pristup Helsing. Ali koliko je Bakugan loš anime, ljudi. Kako si ti imao pristup fucking Helsingu, brate? Kako? Imao sam satelitsku televiziju i imao si nemački kanal, nemački dubovan, razumeš, gledaš Helsing sa nemačkim jezikom, brate, ono, naučio sam nemački bio tako. Buržuj. Ne, svaka čast. Meni je Helsing originalni bio brutalan dok nije došao do kraja, na kraju ništa nije imalo smisla. Zapravo onako hot take, brate, nije mi svaka čast uopšte, brate, to me sjebalo žestoko u životu, brate, bilo jer ono, brate, kad sam ja gledao anime, brate, to je bilo, brate, sramota najveće, brate, i ono, ljudi su ti ili smevali sve, brate, ono da te biju ili šta god, brate, zato što si čudak, brate, što gledaš anime, brate, ali te boli kurac, ono, ljudi se ismijavali, to sam ja i rekao kad sam pričal u chatu. Svi ljudi što se men smijali i što su me buraz tukli, Danko je tuko nazad, šalim se, ove jače od mene buraz šamoral su me ko retarda. Ne možeš ti lika duplo veće, glupim ga šakom, lik me strpao u WC kantu, to tako je. WC kanta šta je, neću objašnjavati. Ali brate, sad sam došao do toga, ja živim, ajmo reći živim, mada mi je hobi, a uskoro ću živjeti od toga. I brate, uživam u umjetnosti bez jebenih predrasuda, ti ljudi svi rade ko konobari. Evo, to je istina, s tim se slažem, to su pričali zapravo, slažem se s time. Da, to je sljedeći epizod teški, ide dis na retarde, legit. Ali generalno da, zbog toga mi je Helsing. Ja generalno, kad kažem moja omiljena lista, pazi, mogu da je, vidi sada, kad sam krenuo da nabrajam, mogu da nastavim da nabrajam stvari, čekaj sada. Helsing? A realno, mogu je nabrojati išta, neko je Helsing, bog da i mi smo odmah ga jumpali. Ajmo da... Izvidi, ovo je dobro. Dalje, Mira i Niki onako pogađam i sve stvari, sranje, apsolutno sranje, ali ima lep soundtrack. Bruda, tvoja je lista, ne pravdaj se, ajmo dalje. Da? Ne, nego samo kažem onako što mi se sviđa tu. Dalje... Technolize. Koliko si nabrojio, brate? U Mineko. 17.000. Dakle, u Mineko nije bio Technolize i može Karano Kyokai filmovi isto tu da dođu. Pošteno. Jan, pucaj. Koji stopa? Cowboy Bebop, Slam Dunk, GTO, Gintama, Helsing Ultimate. Jel ćemo mi imati 3 lika što imaju Helsing buraz u top 5? Brate, Helsing to Helsing Ultimate Pipeline je najbolja progresija. Ikad, legit. Ikad, Znaš što još kad ti odgledao prvi i onda odgledaš kad ti odgledao original i onda... Apsolutno, kao, pogledaš original Helsing kao ovo je top. Čekaj, jel ovo druga sezona? Evo ga, Maju, došao s ovim. Imam sva 3 deluxa. Treći ne znam, hoćem dat bivša djevojka, Helsing Ultimate, ja mislim da je svima pao u najboljoj fazi gdje Alucard, najveći edgelord, ima 2 pištolja i roka se sa sveštenikom, nemam pojma, naci vampir. Znaš zašto? U stvar, pošto ću ja čisto reći, ja ću radit mini intersection, meni će Helsing bit broj 1 zauvijek zato što je to prvi put da sam vidio, brate, OP lika, što je stvoren da bude samo OP, da je napisan po meni savršeno. To je lik koji nije kao, ja sam OP lik čisto jer to je lik OP zato što od početka ubija sve živo, jede sve živo, ima čistu filozofiju. Ljudi su najbolja stvar ikad i na kraju njegov, brate, face off on je Anderson. Samo kad je lik rekao, nikad ne može čudovište ubiti čudovište, ti moraš biti čovjek da bi ubio čudovište. I tu sam ja bio u fazonu, ovo meni je buraz obilježio, meni će čitava, brate, leđa i desna ruka će biti Alucardove one oči. Taj čovjek je meni obilježio život.
kao najbolji ikad OP karakter i kao semi-protagonist koji samo ima smisla, ono, lik što živi za battle i ubijanje, ali je ono oličenje jako depresivne osobe koja samo traži smisla u život koji je davno trebao završiti. Potom je men, Alucard men, lik mi obilježio život. Ja ne mogu kome god, brat, kad kažem, oš viti, ono, perfect depiction, ono kao OP karaktera što ono istražuje dosta i ljudske i tuge i svega, gledaj samo Helsing, brate. I to je mene Rest in ludo. peace, Pip Bernadotte. Da. Samo znate Ča? da se prijavim. Ča? Nisam gledao Helsing još. Ti slu čovjek, ali ono, i svako nije gledao, ja nisam gledao pun kurac, jako ono, veliki franšizi, ali ono, understandable. Iskreno. Ali gledat ću, brate, Nemamo svi vremena da gledamo sve, znaš, ono, ja ne znam koliko sam mogao kod, ne znam da sam mogao kod, ne znam koliko sam mogao anima, brate, 250 mi za toga ili tako Jel nešto. imaš listu, imaš li neki file? Napisao sam sve liste bio kad sam se oprostio od svega toga. Brate, ja sam bio slikom kad sam radio u Mostaru, što mi pokazao moj anime lište, pogled tipa 800 anime, mene glava zabolila. Kako se zove ovaj lik iz servera? Imaš jednog lika u serveru, lik, ja nisam mogao vjerovat. Igramo onaj My Anime Quiz i openings, ja ne znam, gledamo ja, Dimi i brate, ja ne znam kakvi su ono pjesme i ne znam s kojih anime ja nikad čuo u životu, nikad vidio, kontaš? Čovjek zna svaki opening. Čovjek na My Anime Quizu pogađa 90%, 95%. Ja bi legit rekao da je to moj team lead, jer ja sam jednom došao kad je ovdje bio jebeni Dimi, mi smo zapali Buxton, igrali smo buraz na kraju moje smjene, igrali smo mi taj lik zna sve. Znači Breno, on ima, brate, anime pillow, ima jedno $5000 anime mrča. Lik zna... Bio sam ja tad na pozivu, znači nevjerovat čovjek ima... Zna sve zna. Na mrču zna, Da, zna. on sve, znači mi gledamo, ja se ničeg živog Čovjek je ušao u lore My Anime Quiza i da ti skontaš koliko zapravo tu karaktera ima Da. i... I da ti znaš, tipa ono, 50% lik je, brate, sve ubo i tu sam se ja ono bio u fazonu. Ovaj lik je stvarno vib, on je za mene prešao igru, on zna staro novo, on zna sve, ja u fazonu ne znam ništa, ali opet ono... Da, kao ono... Ali meni ti ljudi nisu jasni, iskreno. Donekle, kontaš kao ono, gledam anime, tad kao, brate, ne, ja sam samo anime fan, nevjerovatno. Ja sam odao basic uspored sa tim liku. A basic anime fan, ono ne znam, gledam sam Naruto, Pokemon. Dosta. Meni dosta. Boga me, majke moje. Mogu li ja sad svoj top 5? Mogu li biti taj lik? Ajde top 5. Helsing Ultimate, ono, no debate, to sam već rekao, Alucard mi je sad prosto ono ideal čovjeka ikad. Hunter x Hunter će uvijek biti dvica, Hunter x Hunter ili Mob Psycho, stavit ćemo 2 i 3 da stu negdje. Mob Psycho mi je buraz character development doveden do savršenstva. Mob, brate, ko lik što je isto, opet, ja imam tu fascinaciju ti OP likovima koji jako puno istražuju. Ne gleda se to koliko OP, nek se istražuje on ko osoba, kako raste i kako primjenjuje te moći. Dok tipa ono Mob je najjači lik u svom univerzumu, on sam hoće buraz da lifta i da brzo trči da bi buraz svoju curu impresionirao. To je curu, simpatiju, razumiješ. Njega apsolutno boli kura što je najjači ili može svijet prepoloviti, njega to ne zanima. On hoće da bude, brate, bolja osoba. To, znači, savršeno. On i onda poslije njega logično Vinland Saga, Thorfinn, isto, exploration, buraz ljudskosti, šta znači biti čovjek, šta znači, brate, kad te osveta pojede, šta znači kad nađeš neki smisao u životu što je dublji od tog sveg površnog, pored toga, isto savršeno, znači priča perfektna. I opet sad, ja bi stavio Berserk da pričamo o fucking mangama, ali ne pričam anime o 5 i će biti, brate, Soul Eater ili Soul Eater Men Shonen, što je samo očeo sa strane i rekao, sve ovo što vi radite, boli nas kurac, evo ti 5 ekscentrik ass bolesnika i evo najčudniji, brate, spin ikad na način kako se shonen priča odvija i sad ćemo, brate, istražiti svakog lika, zašto ovaj lik sjeban u glavu. Čitav taj tim kao Madnessa i Insanity, kako je ukorporisan u priču, mi je brutalan. Na kraju je anime očeo na anime original ending, što je najgluplji ending ikad. To ću samo izbasti, sve prije toga vizuali, soundtrack, akcija, karakterizacija likova, kako se fajtovi odbijaju, kako, brate, ide logistika iza svih tih fajtova, mi je brutalno. Power sistem, brutalan, side karakteri brutalni, vileni, Meduza, Kishin, imam tetovažu zbog Kishina. Lik je čovjek što samo postoji i čitav svijet ludi zbog njega. On je looming presence od početka do kraja. Samo pomen njegovog imena ljudi buraz polude.
Kako je buraz to inkorporisano u priču je strašno. I to je meni top 5, shonen. Ubacio bi tu negdje Monster, ne znam gdje da ga stavim. Ubacio bi Monster jer je fucking Johan Libert, možda bi čak stavio i Pluto. Ne možeš staviti u top 5, ne možeš staviti u top 5. Ali da, ko rašće ono kao bonus u top 6 Dotiš isto moment kao ja. To si meni desilo isto tako, vete, ja sam stao krenuo pričam i onda zastavim gledam, vete šta da stavim u top 5, zašto mogu da pričam još o 10 anime koji mi se sviđaju isto toliko koji ne znam prethodnih, brate. Da. Teško reći top 5, baš je teško reći top 5. Teško je, da. Top 5 ja mislim... Da ti kad pričaš, kontaš svaki taj anime i meni je zapravo u top 5 kad skontam, ono ne možeš to lučiti. Ali to je meni, ja mislim, najveći ono Top pokazatelj, brate. 50. Top 50. 50. Najveći mi je pokazatelj, brate, kad kažete neko top 5, ja sam uvijek u fazonu, ja hoću da dadnem odgovor što prikazuje, brate, mene ko osobu, jer to će baš u ljudima biti u fazonu, kakav je on lik, jer su mu to top 5. Jer top 5 meni je stvarno velik pokazatelj šta ti voliš i šta je te, brate, tipa strast. Da mi je sam teško kontent koji mi je više bolji, ne znam. Izlažeš. Welcome to the NHK opet, brate. Kad smo pričali, skoro sam ga bio smetno u sumu, da sam u drugim razmišljao. Pa da, ali to je to, ali opet, tu si izbacio top 5 listu i kotav dovoljno dobra. Jer to, ja ću uvijek reći, ovo je top 5 anime što ću ja stvarno ljudima buraz preporučiti. Ima ih jedno još 30, što bi rekao, ovo je, brate, možda više preporučljivo tipa za ono newcomere u žanru i sve to, ali ako ti već znaš sve i ako znaš ono šta je dobro, reći ti ovi 5 anime koja moraš pogledat zbog tih razloga. I mislim da smo svi, brate, ono izbacili top 5 bruku brutalni i ne mogu vjerovat legit da nas od nas troje stvarno ima, brate, Hellsing svako tu. Jer Hellsing ljudi smatruju kao ono, kao edge fest ubijanje, ali stvarno nije to. Jer ono ima, Hellsing ima puno ono underlying timova koje moraš malo buraz u dubce, u sadržaj da izvučeš, jebote. Seras što se bori sa tim kako izaći na kraj sa moći, gdje trebaš žrtvovati dio sebe da bi ostvarao svoju maksimalnu moć. To ono ko danas, brate, hoćeš biti maksimalni šupak i gaziti druge da bio jači, šta žrtvuješ, zato je žrtvuješ, brate, dušu. Sad, oš ili neš, to je pitanje, brate, da li ono sredstvo opravdava cilj. To je da li cilj opravdava sredstvo. Ima Hellsing je sam Brook Deep, ali ono, neće ljudi da gledaju. Edgelord Danko. Ti Edgelord Danko, pazi... Usto sve Hellsing dere šupak akcijom. Da, Hellsing ima, brate, akciju gdje ja legit budem napaljen. Znači ja ono, ko čovjek što stvarno Brooku gotivi nasilje, nije, brate, anime gdje akcijska scena, ja flare upam. Ja se nakostriješim i ja moram ići na vreću poslije toga. I na vreću se potući s nekim. Nema između. Jer toliko se uneseš u bolještinu, šta oni ono je perverzno. Meni je Baki nevjerovatan kad smo kod fajtova, ja Baki obožavam. Au, Baki je isto boleština. Nemanja, Nemanja i uzmi slobodno pola dana. Ma ne mogu, ulogao sam već na posao, ali niko ne zove to, tako da. Da bolite kurac. Dragi gledalci, pošto ova epizoda će ići do 6 popodne, da Nemanja kad bude log offovan, kad se ne čuje, zovu ga ljudi za neke fucking random limuzine. Ali da. Koje je time za Dispatch? Gary, pa logično, lik i peder. Ovdje ćeš morat napraviti edit, brate, ovo nema veze s podcastom. Ovo legit režem, okej, napravit ćemo ovdje kraj, ja neću ovo izraziti, boli me kurac. Napravit ćemo ovdje kraj, kineski crtani podcast broj 2, braćo moja, sad smo napravili fantastičnu četvorku, 4 najretardiranija lika, svake sedmice najgori takeovi ikad, legit, najgovno takeovi ikad. Slušajte na svake sedmice, otvorit ćemo Patreon na čim bude više od 100 viewova, brate, da zaradim ja neki cash ove koji jebi ga moje, jebi ga, ne znam šta vam rekao. Daj, vidit ćemo se sljedeće sedmice, sad svi mašte ovako. Čim Danko zaradi prvi cash, mi se svi odvajamo iz podcasta, svako pravi svoj channel. Real, ovo je sve jumping off point, real, ajde mašte, ba ljudima, bye, vidimo se braćo moja, nikad ako Bog podari.